إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيت أمها أخنا أختم توبة رجوع حياتك ويتوجن دي دوستكام دو وسنالا فكركو اما جينا بيكو الله سبحانه وتعالى مگر رجوع اما جينا بيكو إله ألكن كرمغا ثابت ومستركي رمضان مسكمامدو دبس وينه إبس جاگن دنيا امها كنقول تكون فنمون دنيمي حقيقة رمضان مهتك الله سبحانه وتعالى مولي دنيا جنوا خاصة بدلا غلگن إله ألتكن نبس e badal annamun dakan faha kurave ege natija e gotun bayen alutakun ramla mahuge faada waran aguhuri gotuga libigane ebamuge hayatuge baki baga thabitu e istiqamatu libigane e gotun daade karifa wanikun ramla mas algon menge afora hisaban nuhanu kudatam vefa waniko jamiyatu salafge faratun algon menge aadaage matin दिवे राजे के एम्मेहा लोबते अखुन्ना अख्तुन्ना अदि एगी तुरुं अलगोन में मी बस मोशे उले बहुरुआ दिवे ही बस दन्नाने उलुम फिलाने हा बयक अलगोन में मिफोर कोल्ले दिनी रमला महा मिहा गाव वफा वनिको अलगोन में के दीनुगा अलगोन में लिफावा हिदायतु के मतिवर नियमतुगा साबितुमा बेहेगुतुं इस्तिकामता बेहेगुतुं दरसे आदे जमीयत सलफ के अबदुगे वेस आदे की كم موضوع جاوس إكمل أهل ورنا حوالكو أقول من إنصاف كرم إقولتم ميربس من موضوعا استقامة بهجتون نوتا هداية كمتيجا ثابت وما بهجتون تبيفونا إم إنصاف ورجتوجا معلومات وشلا دفو متكا فليت الشيخ كميتاجا إبين نبي ما ورن أدبر كماكو فليت الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم الدنوالن أقول منا مي موضوعا إنصاف كدفا بيان كدفما فليت الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى إكلام فتوى وحي كربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إهن آياتك الله سبحانه وتعالى وحي كربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا شكنك ألغون منك فهتك ميري موا موضوعك الله سبحانه وتعالى مكائناتك مچ رحمتك كمغا باوالوي مولي إسلام دينك خلاصة. الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام فريقن غس ألغون منك نبي محمد صلى الله عليه وسلم همي إكلانك باوالوي هريها رسالتك خلاصة يكي ألغون منك كرمتيغا ميدوم السرخ أي الله سبحانه وتعالى أمر كربي غوتوغ متيغا ثابتو. هذا شكل موضوع كي ورف فلا موضوع مول إسلام دينا مول إسلام شريعة إيغا شامل فا موضوع ألغون منك كتم مجين وقته مي موضوعا هيدا كريكم غابي نمس مي موضوع حقو ألغون منك أدانو كروينك كشور شكنك ألغون منك الله سبحانه وتعالى إكلانك دنيا فنوي إت مليون إت بليون إنسانو لجترين إكلانك حق دينو غاهول ورينكم غاوما اختيار كروا فابي إكان ألغون من قبول كرن جه أي الله سبحانه وتعالى بيك الدفانة إمي أكبر نيومه إكلانك باوا لبي ما بيجن وا إسلام دينوك أهل ورينكم غاوم الله سبحانه وتعالى ألغون من منيوم الدفان فواني ألغون ميجا أتون كل إبس مسكت كلاعن نو نامه سكلاعن ألمنج مچن أوغا وديگن مسلمون أولى تنيجا مسلم أمّيكا مسلم بابّيك أمّچ وفن كربي دنيا جت باور إنسان نجترين اختيار كرباف ألغون ميجا مچن أوتي الله سبحانه وتعالى مي ديف نيومة شكركو نيومتك متيغا ثابت وگه تبينه امها گوتن هودا ايگوتو متيغا ثابت تيبو الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن گه اتن آيتگا اسلامي امه قرآن گه اهل ورن موله انسانيت ekalaange deenuga saabitu etibuma amuru kurwa fawe Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir hud suratu ke sateka 12 wana manai fahe kalege fanan amuru kurwe gotugo matiga kalege fanu sidave sabitu ash wa man taba ma'aka adi kalege fana ekko ebamihunge faafatakun ebamihun kongonu shirkuge amartakun tawbawe iman wi mihun besme wala tatghaw tibamihun Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatuge inta fahanala nudashe innahu bima ta'maluna basir hama koshorun ekalange tibamihun kura kanta moladinodigamba raskalank mi ayatuge tafsiren algonu men dairo istiqamatuge maanaga सीदावमुगे मानागा इल्मरिंग वरब्बा और वाहक दक्काफा ए बहुल उमर मुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु विदालवनी अल इस्तिकामतु अन तस्तकीम अलल अम्रि वन नही वला तरूग रौगानु सअलब इस्तिकामतुगे माने की सीदावमुगे माने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरवाफा अमुरतका एकलांगे नहीगे मतीगा माने के एकलांगे कुरवाफा अमुर फुलतका कियमन तेरिवे ekalaange nahi kurwa faawa evves kamaka ara nugane sida kon hurme ei harufa dua fadain farata katikatilamu nudume Allah subhanahu wa ta'ala islam din algon menna bawa lavwa algon taka kotwa devwa fawani waras sida wegemwa saafu mage emoge reganda duala hamhama saafu bayam wegemwa magen Allah subhanahu wa ta'ala dakkawa emagun insana hinguma इंसान अमर कुरवा फवनी एव्वेस हालेगा कतिकच्च फराफराता बेलुमे नेति अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फतुं अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुं एमीहे का दक्का साफ सीधा मगवा सीधा हुरमा
الله سبحانه وتعالى أمر كربافا الإمام القرطبي رحمه الله بدالوني والاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال استقامة معناكي سيدا ومغ معناكي ميهاغ مونو الدمالك كرمت لاف بحتاغين كنا فرات وافرات جهم النتي سيدا مغوغا ابس فراتكن أنغتا نجهي كوري الدومي ایک معناكي الله سبحانه وتعالى كربوافا أمور فرطوغ متيغا ثابت هوري එකලාගේ නහි කුරවාෆාවා එවස් කමක අරා නුගනේ සීදා මගුගා කුරිය දාෂේ මගු වර සාෆේ එවස් කමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයාන් නුකරව ෆෙන්නතේ එකලාගේ ෆතුගා හුරිහා කම බයාන් කුරවාෆවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි ඉන්නල් හලාල බයින් හලාල කන්තවනි බයාන් වෙගන්නේ ව ඉන්නල් හරාම බයින් හරාම් කන්තවනි බයාන් වෙගන්නේ وبينهما أمور مشتبهات إديتري قوي حرام حلالا ديتري كنتتك لا يعلمهن كثير من الناس مستكون ترين جنا ميهن إيجي حكم النجي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه شبهات كنتك كيمن تري جميعها ركعت تري جميعها أينك دينا أينك أبو ركعت تري كفي حرام حلالا ديتريغا حرام كمتو حلال كمتو شكوا كنتك ركعت تري جميعها أينك دينا أينك أبو الركعات الكفي ومن وقع في الشبهات الشبهات كنتك أراجم في ميها إبهي حرام كمك ودان كما شكوى كنتك بلوم النتي أراجن ميها فقد وقع في الحرام أين أراجنني حرام كمكش إجمانيكي أين أي حرام كمك ويس هيكم بلاجنني إكمك أراجنن إيج مثالك كالراعي يرعى حول الحمى إيج مثالك بكر هي بامي إيج مثالك ඒන බකරි හි හප්පනි ඒනගේ දඬුගේ ඉන්ෆාරු කාරිගේ ඒනගේ දඬු බකරි හිප්පුන් ඒ ඒනේ හුද්දක් ජෙහිගෙන් ඔති අනකාගේ දඬු ඒ දෙදඬු දෙතරේගා රොංගෙන් එබේ සරහද්දි රොංගෙන් එබේ කනලාෆා ඉන්ෆාර මිෆදකන්තක ආරාගන්න මිහුගේ මිසාලකි මි රොංගුමතියගා බකරි හිප්පා මිහගේ මිසාල ඒ රොංගුමතියගා බකරි හිප්පා කමක වානම අනකාගේ දඬු මෙස් කානේ එකංකම අරා නුගන්නාස් إكن كما دورة واش كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى كم بريك بسوي إنتك كندال الواف سرهدي رونك كندال الواف منا كنتك كندال الواف ألا وإن حمى الله محارمه الله سبحانه وتعالى كندال الواف وإنفاركي إكلانك حرام كربي كنتك ألا وإن في الجسد مضغة إنسانك حشيغنو غاوي مسكولة إذا صلحت صلح الجسد كله الرجل وجهك مغانما إنسانك مولي هاشيغلو رجل وده وإذا فسدت فسد الجسد كله نبا وجهك مغانما إنسانك مولي هاشيغلو نبا وده ألا وهي القلب أي إنسانك هيت ألغمن من حديث فلوين يدي الله سبحانه وتعالى مغو رب صاف کو کوٹوا دے وافکن ہوتی سیدھا وگم وا مغو دکا وافکن ہوتی حرام کنتن الله سبحانه وتعالى گفتو گیا मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का बयान को दिवाफ का होती आलगोन में नंग होती ए सीधा वेगम वा मगो का कुरिय देंक कुरी मस्दन फदाम मी मौदुआ की मूल इस्लामी शरीयत खुलासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहा सहाबियों का अस्तनवनी ए अल्लाह का रसूल आए कुल ली फिल इस्लामी कौलन ला अस्सलु अन्हु अहदन बअदक तिमन्ने इस्लाम कम का बाहे किया दे भाषा उगन्ना दे भाषा ए बाहा का फहोगा එහෙන් එව්වෙස් මිය කාරක කලේක ෆාණු කාර විවාහ කෙහම ෆහෝගා දෙන් තිමන්න එහෙන් එව්වෙස් මිය කාරක ඉතුරු බහෙ අහන් නුජේ වර බහ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි කුල් ආමන්තු බිල්ලාහි thumma istaqim බුනාෂේ තිමන්න අල්ලාහන් ඊමා වෙජ්ජාම ඒ ෆහෝගා ඒගොතුගා සාබිතු වේ සීදා හුන්නාස් ඒ ખુલાසයි අල්ලාහ ඊමාන් වේ කබූල් කුරන්ජි අකීදාත කබූල් को एगे मच्चे तिमाग अमल तो सीधा को साबित कुरिमा इतुर वाह के दक्का का नुजहेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामि अल कलिम देफा व साहिबा एकले इफान कुरकुर इबारत एगा कुल आमंतु बिल्लाहि थुम्मा इस्तकिम बुनाश तिमन अल्लाह ईमा वज्जामे दिन एगो तो का साबित हुए सीधा वे हुन्नाश के तो कुरान के तंग आयत एगा साबित उम गवाह का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफ नमस
algon menge mawduaki war fula mawduaka wati algon men eha ginor mitanga tibe fulum baati bakas ben men nu ehim be algon men khulasa kurman dani Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga mi sida wegemwa maguga saaf sida maguga insana sabit kurew mattaka reka duwalu fas namadu fardu kurawwa komme namadege komme rakuwategga sida magu ga sabit kurew mag insana denno man Allah subhanahu wa ta'ala algon men fursa devwa ekam amur kurawwa fani adike tayanula mihaga namaz sahhanwa anakam Allah subhanahu wa ta'ala ango afani suratul fatiha ga Allah ta'ala wahi kurwani ihdinas siratal mustaqim alamenna sida wegamba magu dakwa afante mi algon men komme namadegga komme rakuwategga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun mi sida wegamba maguga rasul bekanu genne sida gotuga sabite tibma dua algon men badanna komme rakuwatek egen engecheki warab boda mimoga sabituma algon men samalukan den jehek سورة الزخرف وسالس تمنعت الله سبحانه وتعالى كربني فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم كاليك فانا باوالي بي وحيغا كاليك فان هفاتاس هم كشرون كاليك فان وني سيدا وگم با مگك الله سبحانه وتعالى باوالي وحيغا هفاتاس اي سيدا وگم با مگه मुल्क सूरत के 22 वनात अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बानी फरात लेबि उमर गुफानु के विदालो फदा नन्नु कति दुआ है फरात दामी हुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले मगुगा फरात नेबुरी सीधा को दतुर कुरामी हुन्ना हम नुवाने कम बयान कुरबा अल्लाह तआला वही कुर्बानी अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविया ekollu moonu watan hinga mi heke Allah subhanahu wa ta'ala baawale tedumoga sidawe rangala sida ko hinga mi heka hama wane hi ala siratim mustaqim sida wegemwa maguga Allah baawale gota sida ko hinga mi heka Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurvi kantaka aragane eki magu nuuni ekollu hinga mi heka hama men nuwane Allah baawale hukum fulotaka tabanuwe ekalaange haram kure kantaka araganne mihege misalake ena hingan Allah taala baawalevi rangalu goin ei defa ko tiriya ei sida ko hingon onno gote enunge gote hingame mihege misalake ekolo hinga mihege misalake mane ki Allah subhanahu wa taala insana hingumattaka dakwa fa gotaka nune ne hingan insana hingumat dakwa fa difa ko tiriya Allah taala haram kure kantaka aragane e magun ekkibawa kam gawanama ena eade khilafwe enage misalaki ekolu hinga mihege misal suratu shura ga Allah taala wahi kurwani falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum kuriga fonu rasul bekalunge tedumoga wahaka bayan ko devwafa kalege fanas tiban raskalange baawalevi e tedumoga kama e maga kale fana dawat devware wastaqim kama umirt fadu wastaqim kama umirt adi kale fana amuru kore gotumatiga sabite hunnawashe wala tattabi ahwaahum eba mihinge hawa nafsa tabai wada nugannawash ege maane ki Allah subhanahu wa taala baawale bi gota khilafa ehen gotaka tabawa kam gawanama ehem mihege bassaha kam gawanama ehen dimalaka datur kura kam gawanama ei hawa nafse ei hagge nune Allah subhanahu wa taala ekan algon men nahi kurwafan istiqamatu gawahaka dakkairu sidawam gawahaka dakkairu algon men balalen jehe kantete behuri algon men sida kuran jehe kantete behuri algon men sida ko bahatan jehe gunawantake behuri ege terega emme furtam gunawanaki insanage his safu wima insanage olun safuani kuriga algon men ki riwayatum mes insanage hi fasada vejjekam gawanama insanage hi goswejjekam gawanama muli insanage huriha amale enege muli hashigondekku fasada wegen daka enge hingech hama hemme ehi sida vejjekam gawanama muli insanage uluma huriha gulume huriha muamalat eke islam wegen danakam ves algon menne enge hingech ehem rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanage hi saf kurumattaka shiruka emmeha khurafataka shakkutaka wahumtaka shahawataka insanage hi saf kurumattaka
ಮಕ್ಕಾಗ ಮರಹಲಾಗ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಅಕೀದಾಯ ಫರ್ತಮ ಗೋವಾಲೆವಿ ಹೆಂಬೆಕ್ ಮೀಹೆಗೆ ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಅಕೀದಾಯಕಿ ಮೀಹೆಗೆ ಹಿತಕಿ ಬಾತಿಲು ಅಕೀದಾಯ ಗಬೂಲ್ ಕುರ ತನೆಕ್ಕಮುಗ ವೆಜ್ಜಿಕಮುಗ ವಾನಮ ಎಮಿಹೆಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಮಲಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರಬಾನಚೆನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವಿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا معنى إبامي هم كنا عملت كونغون عملت كتير رسكلانك بلوا أي إبس بينو منك بيكار رتشكم كتير رسكلانك لفي أي إبامي هم قبول كورا عقيدة كي الله سبحانه وتعالى دينه قبول كورا فوا عقيدة كم غنوات ميها جهتكي هريهاج ميها جهتكي إنسان أجا مولي هاشيكاندا بارفوروا غنوا එහි එම්මෙ ෆුරතම සාෆ් කරන ජෙහෙ එහිතුගේ නියතුගේ මච්චෙන් අමරත බිනාවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරවනි ඉන්නමල් අමාලු බින්නියාත් ව ඉන්නමා ලිකුල්ලි ඉම්රිഇන් මා නවා නියත් අමල් මේ කංකම් බිනාවා හොචි නියතුගේ මච්චෂ අමරත බිනාවනි නියතුගේ මච්චෂ ව ඉන්නමා ලිකුල්ලි ඉම්රිඉන් මා නවා කොම්ම මිහෙකස්වනි එමිහෙක එකමකු නියගේ ගොතගේ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الله اكلانگ رسولا هجر کو فيها امي هجره کے کلانگ رسولا کلانگ رسولا کو هجرك ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه دنيوي بعد حاصل کرمٹکا نوت انگنکا کاوانی کرمٹکا هجر کر میها امیها انیگ کم کے می ہبنی امیه کے درما ثواب ekam کو نوے اهم ویما ہی algon men ebeje sida kuran saaf kuran algon men hitaki Allah subhanahu wa ta'ala lobiwa Allah subhanahu wa ta'ala farate limbi fawa hittekamga hadan ebeje adi saaf sida aqida qabul kura hittekamga algon men hadan jehene erun ehituga macce miha ge henin amarta sabit wairuga ehenin amarta bina wairuga ehin emme furtam algon men sabit kuran je miha kura komme harakataki miha buna komme bahaki miha kura komme amalaki enag hitun qabul kura ichcheg macca ena kura amale ehem vejjikam gawanama ehi sabit kurumun insana ge henihen gunawanta sabit wan istiqamat gwa kalgon men dakkairu samaluwan janekamaki ikhlas tarik Allah subhanahu wa ta'ala timage mul hayata timage huriha mudalaka timage darinna timage jana malu e ilahattaka algon men qurban kuran je algon men kura komme kamek bina fa onan jeheni Allah subhanahu wa ta'ala russewma fussewma ekalaange wajufulattaka evves kamek duniyavi evves farataka evves mudalaka algon menge jahaka nuwata algon menge mujtama attaka algon men hamekeni kogge nuwan algon men kura komme amalaki Allah subhanahu wa ta'ala ge wajuful adagen kurwe kamek kamga wan jehen Fudail ibn Iyad rahimahullah vidalwani tarkul amali min ajli an-nas riya ميستكون نتكا تيما كورنجي الله سبحانه وتعالى كورنجي عمله ميستكون رسو متكا تيما دو كلمكي دكون تريكمك algon men fenna kamemme eba enge haggu eba enge rangalu goy ekamako ekan egota kurave kanne ei wakibe ko nur hidanet waki mihegu tibana deke ruliya sanet rangale Allah subhanahu wa ta'ala enge gote ehem vies mina mihegu ruliya sanet mine mihege nafrat terikan libidanati mine bayaku timan men aniya ko fanati nuwata hemves dutralaka birun amalu du kollu maki dekkun terikam wal amalu min ajli an-nas shirk mistakun attaka amalu kurmaki shirk amalu du kollu maki dekkun terikam mihe kattaka waki mihege lobi hodu mattaka waki jamaatege izzata sharafu madad hodu mattaka waki mihe gatuka tima bodo mattaka amalu kurmaki shirke amalu du kurekasne bayakattaka ei dekkun terika bayakattaka amalu kurekavasne ei shirk wal ikhlasu an yu'afika Allah minhuma ikhlasaki mi demeduga mi detin Allah subhanahu wa ta'ala afu kurawafika magwanama e detin salama ve horejjika magwanama ei ikhlas terika Allah kuranje amale mihakan algon men du kollaga nuwan adi Allah subhanahu wa ta'ala kuranje amale ehen evves faratakan algon men koggen nuwan أي شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباني من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس الله سبحانه وتعالى نرسما كمك ميستكن رسنين مسككو الله سبحانه وتعالى وردجكم غوانما
وكله الله إلى الناس ميستكن الله سبحانه وتعالى دوكلا دنيوي كندتوغا دنياغا مشهور ميستكن سمانوكما ميستكن مقبولكم هودن ولا ميهو එමිහුන් නම් ඔති ඉන්සානුගේ මගබූලකන් ලිබු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එවස් මදද එකලාගේ ෆරාතුන් එවස් බාරේ එකලාගේ එමිහකන් එහිතේ වඩිගතුම නෙක් එමිහක ඉන්සාන අදු කොල්ලවා ආගමන්න ෆෙනේ මියද මේ සමාලවන් ජේවර කම බර බොඩ හයිගතු මුජ්තමාගා තෆාදු ෆිතුනා ෆාහිෂ් කන්තත කුරා මිහු එමිහුන්ගේ සපෝටරුන්නා එමිහුන්න තායිදු කුරා මිහුන්ගේ සමාලකන් හොදුමට්ටකා الله سبحانه وتعالى باوله شريعتك بلمنتي حرام حلال بلمنتي එමිහුන්ගේ හෙදුන්තක එමිහුන්ගේ zinaterikama එමිහුන්ගේ අඩා එමිහුන්ගේ එහෙනෙන් හරකාත්තන් හැම එකෙන් ඉන්සාන රුස්සුමට්ටක කුරා මිහුන් ඒ අමල කුරණී එබෑ මිහුනට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන්න දූ කුරවාන එමිහුන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එව්වෙස් එහිතරකම එව්වෙස් මදදෙක් නුවේ අලගොන්න ෆෙන්නාන මිය මිස්මින් ස්ටේජ් තකන් අරාෆා එමිහුන්ගේ රීති අඩිතකුම් එමිහුන්ගේ ජීවිතකම zinaterikam මුජ්තම ෆසාද කුරුමට්ටක ස්ටේජ් තකන් අරාලීම බලහට්ටන් තිබේ මිහුන් එමිහුන්ගේ අත්ත මච්චන් අරා එමිහුන්ගේ හරකාත් හලබොලිවේ වරබ්බොඩ සපෝටරුන් ගිනවගෙන් දාතම් ෆෙනේ මාදමා මුස්කුලිවෙගෙන් හාලුගා ජෙහුන්දුව සපෝට් කුරාන එවස් මිහකුනෙක් ඒනෙවති හොස්පිටල් එක එක්කම එවස් නේගේ මරුවෙගෙන් දීකම ස්නේගේ මරුවෙකොන් දුහාකම ස්නේගේ එමිහෙක දුවා කුරුමෙන්නෙක් සාලිහ් අලුන්ගේ දුවාගේ මිහුන්නක එවස් නසීබෙන්නෙක් එංගේච්චකි කොබා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිස්තකුන් එමිහුන දූ කුරවාෆ් මියදු එමිහුන්ගේ සපෝටරුන්නෙක් ඒ මියදු අනෙකුන් එමිහුන් ගාතුම් බේනුමෙන්නෙක් මියදු එඩුගා නිරීතිකම මියදු ඒ සූරතුගා වට්ටමුගා නිරීතිකම මියදු හරකාත්තව ගන්නේ මිස්තකුන් ඒ ලෙබේ කාලේ වෙස්කම අල්ගොන් මෙ සමාලවන් ජෙහෙ මිස්තකුන්ගේ තායිද මිස්තකුන්ගේ සපෝට මිස්තකුන්ගේ ඉහ්තිරාමා කදර මිස්තකුන් අට්ටකා කන්ත දක්කා මිහුන් සමාලවන් ජෙහෙ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හරාම් කුරේ ගොතකුම් මිස්තකුන් රුස්සන් වල එකම ගවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහක කෝෆා ලබ්වානේ එමිහක එමිහුන දූ කුරවානේ ආදි ශක්කෙන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයක හවාලු කුරවාෆියා එකලාංග රහමතුන් බේරු කුරවාෆියම් එමිහකි දුනියගේ වෙස් ආඛිරතුගේ වෙස් ඉහානතරි කන් ලිබිගම් වානේ මි حديث عن أباك عنقوني ومن أسخط الناس برضاء الله كفاه الله مؤونة الناس الله سبحانه وتعالى رسى في ميها ميستكون كده من نوره رس إميهك مقصدك الله سبحانه وتعالى رسى كم قوانما ميستكون عندقولا ميستكون دتشا ميستكون أن ملامتكم الله سبحانه وتعالى إمها حماية كرو إمها ركعت الكربا ألقون مجد مقصدك هذا جهني الله سبحانه وتعالى رسى إكمغا ميهك كده من روليس كده من نوره نس كده ملامات كوريس ألقون مجد مقصدك الله سبحانه وتعالى رسى إكلانge فسوان ألقون ميدن جهني إبس حالك إكلانge أوريدي ميستكون رساكا ميستكون تايدا ميستكون سپورٹ ہودا کن ألقون مسے کو گنوانے اہم وجکم گوانم ایک مانے کی ألقون منگی إخلاص طریقان نتیے اہم استقامت گواہ ألقون من دکا ایرو سیدھا مگو گواہ ألقون من دکا ایرو ألقون من فاہ کرن جے کم می ألقون منگی ہوریا کمے ألقون تک مگاویس وفارق معاملات تک مگاویس ألقون منگی دیریولون کم مگاویس کم میں کمے ألقون بنا کرن جہنی الله سبحانه وتعالى إخلاص تريومن تيمنا كمكي أقول بلال جه تيمنا كمكي تقوى ورك مي مولي مس أقول منك إترفون شو واقع مدك إترفون إشتاهكم أقول بلال جه تقوى ورك تقوى وان وريك وان جه سيدا موجا سابتو أمي هكون هنا تقوى وري نوني أي الله سبحانه وتعالى مولي إنسانية كروا فوا إمي أكبر وصي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تمن رسكلانge كريم فدبون ميهن نشاء اتباع من وصية كريم تمن رسكلان الله سبحانه وتعالى تقوى وريوما معاذ بن جبل رضي الله عنه ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كريم اتق الله حيثما كنت تباوي كمتنك ما رسكلانك بتقوى رواش واتبع السيئه الحسنه تمحوها ادي نباكم كوري جنما يا وداغ هيوكم كوراش ايرون نباكم فوه ودانه وخالق الناس بخلق حسن ادي ميستكناكو هيو رنگلو اخلاقم معامله كوراش ادي سوا كور الامام الترمذي مي حديث فلوغا algon men ngirsa adbani komme tanagga vies
komme halate ga vies komme fada hisabe gena vies ene fituna fahish kantata fahiya fahurikam ga vi namas komme halate ga Allah subhanahu wa taala hangudugo matin ene balla awadigem wakan qabul ko ena Allah subhanahu wa taala taqwa riwash sawis gadiru ena ekko enage nafsuge himayata nafsu nubakamakun gendanakam gengossanakam farare hunnas evve salega ghafilkum tere nudash komme halataki Allah subhanahu wa taala emihe kamad balla awadigem wan hal den algonam balaram vi Allah subhanahu wa ta'ala ekalaanga rasulaya lobikur wara kurukun agon medan mawdu war bar wahaka hurima komme saraka ishara kollafa medan man Allah rasul Anas ibn Malik radiyallahu anhu kiban riwaya gembe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawi thalath man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman mihege gaga tin kamen hurajjekam gawana etin kamakun enen iman kamaga fonikan ihsas kurwen iman kam lazzatu ene liben an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga rasula ehen huriha farataka war boda ena gatuga lobiyati farataka bu ehen huriha farataka war boda Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga rasula lobikur wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah adi mihege deke mihege lobiwaru miheka guleiro Allah subhanahu wa ta'ala ettaka nuni nugulu enatu libidana duniyai faadaika duniyege jaha malaka sharafaka num miheka gulen jeni Allah ettaka miheka gulen jeni Allah subhanahu wa ta'ala ge deen ettaka miheka gulen jeni wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdha fi an-nar muttafaqun alayh hama hemme kufran emburi diuman era nurhe iman kama fahuga kafir uman ena nurhe konfadeko ei alifanan ena wanne nurhe fada Allah subhanahu wa ta'ala iman kama ge niyume devvima enimatum berwe kufran ena da kama wanama ena gabulu kuran je timana narake ekamidan ehm alifana wanna nurhe fada kufur dam miha nurhu mitin sifa mihe ga kurjam emiho ko emme lobe afarataki Allah subhanahu wa ta'ala ekalang rasula kama ga wejji kama ga wanama adi mihe ko miha deke lobiwani mihe ka gulani Allah hattaka ekene kamga wejjikam ga wanama adi hama hemme kufran ena diuma nurhe kamga wanama ei alifana ena wanna nurhe fadan mitin sifa mihe ga hurjjikam ga wanama wajada bihinna halawat al-iman iman kamga fonikan ene ihsas kore hagigatu ga kiyaman tarikamaki mihe getu ga ofade lebba ko annach Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman tariwa miha ekalaang rasula kiyaman tariwa miha ena kiyaman tariyawani ena gehituga Allah hattaka ona lebbak ekalaang rasula ona lebbak sallallahu alaihi wasallam lobi nonnakam gawanama wagotaki tima kurahivwa kantattan ama ekkolon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga amurfulu anekkolon Allah subhanahu wa ta'ala ga amurfulu kamen nahi kurewunima timanna wara kurahivwa kamakawati ekamaka devege wani kiwe ei Allah subhanahu wa ta'ala dekwa lebba more ekalang rasulullah sallallahu alaihi wasallam kura qadara ihtirama more tima ehem farate deke nuni ehem takech deke timage hawa nafsu deke lobiwat ehem wima hagigi kiyaman terikam nuwevene tima Allah subhanahu wa ta'ala ya huriha farata kawr boda lobiyege nuni ekalang rasulullah ya huriha farata kawr boda lobiyege nuni eiru timage hawa nafsu gowalitaka kolfan jahafa timage mujtama gowa gowuntaka nugos Allah subhanahu wa ta'ala dimengene deveni ilahu deke hagigatuges lobiwa kam gana erun sida mawga emiheko sabitu hunna arabiyak rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihen asdannawani mata as-saah konduge qiyam ban qala sallallahu alaihi wasallam ma a'dadta laha qiyamata taka tayyar kuri konkamen hetiba qiyam ban duhen nune muhimmiki konkamen hetiba kuri qala ma a'dadtu laha كثير عمل ولكني أحب الله ورسوله تمنى ما بود عمل النتي كريفة إهنس تمنى الله يكلام رسوله لو بكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي أنت مع من أحب تبا واهوشي تبا لو بكرميه كايكوب
ene nete ma bod amale kurefe ekam hagiyatuga warab bod amalenge Allah subhanahu wa ta'ala ekalange rasulaya lobiu e lobige sobum miha lobiwa miha ekko qiyamet dugo wani miha mahshar kurveni ene lobiwa miha ekko lobiwa mihun bunagota mihun ule lobiwa mihun tabawe emihun buna kantatta kure lobiwa miha ke miha ko nubunane e lobiwa faratun buna kantatta anga amurtaka kiyamantere nuwakam gawanam lobige alamataki anakaadeke ruhekam ga alamataki anakaage enguntaka tabawun hitun ruhi qabulu ehem algon me hituga Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi onnan jehen ade kalang rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lobi huriha takechwar kadakuran jehen algon menge mudala algon menge darinna algon menge huriha takechkawr boda e nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge lobi ovegen algon men islam shariatuga sabitu hurveni Allah subhanahu wa ta'ala enge vigotuga sidawe hurve denga kamaki tauba insana ki faafa kurve mehin insana ka tobiyenge Allah subhanahu wa ta'ala insana ki faafa kurve miheka vi hindu e kalange islam shariatu hukum ta tartib kurwa fa wani insana ke faafa fuheve gota tiwan balla miharus agonna baddal mi wani faafa masar tafatu munasabat tawga tafatu duwastawga ahartoga tafatu reetakuga bay dostos mabefa bay rere mabefa reganu waki wagute mabefa waki alukame mabefa kikuna insana ge faafu sade mattak munasabat devani fursat devani insana duniya nikumegen dairu insana ke tahir mihe gotuga Allah subhanahu wa ta'ala hadrata daturu kurangu fursat insana devu mattaka insana mi wagut devani ramadan mas in aharun anen ahara faafata fuhe as-salawatul khams fardu fasnamadu innamadu anen namada wal jumu'atu ila al jumu'ah hukuru en hukuru anen hukura wa ramadanu ila ramadan mas in aharun anen ahara mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir ei edemedu gawe faafata kaffarak bodit faafata ara nugonna kam gawan ehma mihi insana ge tobiyata ekashigam bagaton Allah subhanahu wa ta'ala islam shariat tartib kurwa maqsadaki insana Allah subhanahu wa ta'ala hadu datur kurayro insana ki saaf tahiru mihe gotuga datur kur kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala etan ayatega imam mistakunda tawba umam amur kurwa fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu isse gosfa emmeha faafataka fahun kure huriha faafatake fuswa fa sahiba sallallahu alaihi wasallam dualege macce sateke faarabar gina tawba wa kam ga asa bay riwayatu ke haddi faarabar gina tawba wa kam gawe algon mennaki abada abadu faafa kurami algon mennaki ekalaange haram kuravi kame wa kam gawanama een kommes nasiben hoda fa mihu algon menge huriha wagute gina waguta algon mennen heda kurveni ekalaange russa odigam waguta kanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam huriha faafatake fuswa fa sahiba duwalaku sateke faarabar gina tawba wada gannawaaru duwalaku haddi faarabar gina tawba wada gannawaaru algon men fada faafan tatteli hadi mududa rafa mihun tawba ve faafussunge dua kurun ma awla kam bodu ehm wima tawba umaki miha aharoko taza ko miha tedumoga sida ko enage ummidu heko Allah subhanahu wa ta'ala maga ena ambura gennanaka algon mujtamatere bala alima fennani insana duniyen olu maqsadu gellifawa baagande gota bay mihunge ulu magumatige fennat evves harakat neggot tantanuga ishinde mismihunna jessun kurma gona kurmuga magumati mihunna undaguko mihun atun echi naga wakkama tekuma feru mbato kantattawga mistako mashghul fawaru emihunna ki ilahaka imama baykamuga hennuwe emihun ma yusufa afat names Allah subhanahu wa ta'ala ekalaanga artakun nattaka ekalaanga artakun faafusso mattaka tawba ge dorwani huluwafe algon men gowalam beenum wani annashe islam deena dimalang annashe miskitakum bangi gowe hindu algon adu bangi gowadu ale mistakak gus arabelashe reaching Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terive huriha gunawantake reach dowe wudu kogge miskitan ara Allah hattaka ikhlas terive namade kobbelashe ifada mihunge hituga
එවා නුතනවස්කම කංකම් ෆිලාංගොස් අරාම ඉහ්සාස් කරවේනේ ඊමාන්කමගේ ලැජ්ජත ඉහ්සාස් කරවේනේ තජරිබා කොල්ලබල්ලාස් අලගොනනේ ෆෙන්නනි මීහුන් උෆා හෝදු මට්ටක තෆාතු කන්තත්තෝක මස්ගූල් ෆාවාත් නමස් එව්ස් මීහෙක් මූනුමතින් උෆා වරිකමෙන් උජාලාකම නුෆෙනේ උෆා වරිකම ෆෙන්නානි අලා බිදික්රිල්ලාහි තත්මයින්නුල් කුලූබ් හිත්තක හිංගම ජොහන් ලිබෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හඳම කුරිම එකලාංගමක රුජුව වෙකෙන් තජරිබා කරවවා ෆියම් ෆෙනි වඩා ගන්නවානේ එව්ස් හාලග ඉන්සානකි බේකාරමියකතු දූ කරවා ෆමිහෙන්නු ඉන්සානගේ මක්සදක හැම එකේ මගුමති දෙකොළ දුමෙන්නු එවර මා මතිවරි මා මක්සදක ඉන්සාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උෆද්දා දුනි ෆොනුවා ෆනි ඉන්සාන කරාමත් දෙව මට්ටක කරාමාතුගේ උළුම දුනියේ ගුලේ කරාමාතුගේ මරකො මරුවේ කරාමාතුගේ ගෝච්චකන් ඉන්සාන ගෙන්දෙව මට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සාන උෆද්දා ෆනි එහෙම අලගොන් මෙන් කදරු දන්න ජේනේ අලගොන් මෙන් කි කොම් ෆෙම්වරේ කියාවර්ග බයිකන් දන්න ජේනේ කොම් මක්සද කට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උෆද්දා ෆා බයිකන් දන්න ජේනේ ඒ මක්සද හාසිල් කුරීම ඉන්සාන ඉස්සල් ලිබේනි ඉන්සාන කරාමෙ වානි එහෙම නුබා ෆාෆතක් ෆාහිෂ් කන්ත අරාගම් ෆා මිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවනි قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كريفان بدال واش إبامه نفسك فافعن إسراف كفات مرس كلام أرتوكنا بدال واش لا تقنطوا من رحمة الله تبامه الله رحمة ما يسنوار إن الله يغفر الذنوب جميعا هم كشر الله سبحانه وتعالى هريا فاهم فسوي بدو وجن توبة وجه نفسه فافنك شركوا كفافس فسوي توبة وجهكم غانما الله سبحانه وتعالى فيها إهم فراتك علىكم كفا ويكم غبي نمس الله سبحانه وتعالى فافه فسوا إهم فيما ما يسوى النك تمام كوريفا وكنتت جن فافتو جنك مامدو ما يسوى النك الله سبحانه وتعالى رحمة الناس إكلام موجا سيداوي ألون أمبرا صفاين علىكم من هلواجين كوري الدم فشم مي علىكم من إترفور علىكم متكا علىكم بلالن جه باي كنتت දෙන් අලගොන්නම් බලාලානි අලගොන් මෙන්ගේ බේරුෆුන් අලගොන් මෙන්ගේ අමලුත රංගල කුරුමට්ටක අලගොන් මෙන් කුරංජේ කන්ත එම්මෙ ෆොරතම කමකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ගොක්කොල එකලේක ෆානුගේ සුන්නත තබාවු අලගොන් මෙන් කුරින් මෙදකි අලගොන් මෙන්ගේ එතරේ කමෙක් ගහගේ ලෝබිකුර ඒගේ නතිජා කිමි තබාව රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි කුල්ලු උම්මති යදඛුලූන අල් ජන්නහ තිමන් කලේ ෆාන උම්මතුගේ හුරියාම සුවර්ග වන්නානේ ඉල්ලා මන් අබා සුවර්ග වන්න ඉන්කාර කොෆි මිහක නෝනේ قيل ومن يأبى يا رسول الله كاكو هي إنكار القرآن سور قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني من أطاعني دخل الجنة تمن كليك فانا كمن تر جميع سور قبدج ومن عصاني فقد أبى تمن كليك فانا نكمن تر جميع سور قبلنا إنكار كفي هم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فرطا ألغن من بلا إتكتشن ألغن من كمن تريوان جهنة كمن تر ويما سور قدويني කියමන්තරික නුදක්කාෆිකම ගානම ඒකේ මානෙකි ඒන ස්වර්ග වන්න ඉන්කාර කරණි හදීස් රිවාය කර ඉමාම් බුඛාරි සුන්නතුක වාහ කලගොන මෙන් දක්කායිරෝ අලගොන මෙන් දක්කන් ජෙහෙ එකේ ෆානු සුන්නත අයකෝ එකේ ෆානු සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්හාබේ කලුගේ ගොයි අගොන මේ ඉක්තියාර කරන් ජෙහෙ ખાસක ખુલફා રાશિદીન ගේ સુන්නතන් අලගොන මෙන් තබාවන් ජෙහෙ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වසිය කරවා ෆවනි عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تبام هنا هوتك من كليك فانو سنة غيف ادي خلفاء الراشدين غوتو غيف اي ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب رضي الله عنه مي بيبي فلون غوتكم اختيار كربي غوي اي بيبي فلون كوريا وඩාගෙන් غوي اي අලගොන් මෙන් නමූනාකම් ගා බලන්ජේ ඒ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුගේ අමලි බෑ අලගොන්නේ නකුල් කොද්දෙවි බේබේ කලෝ එබේ කලුන්ගේ සුන්නත එබේ කලුන්ගේ සීරත අලගොන්න මෙන් බලාගන්නන්ජ හදිස් කුරවනි අද්දු අලයිහා බින් නවාජිස් තිබෑ මෙන්ගේ කොළු දත්තකුන් දංගලාගෙන් එච්චි ගිෆාට්ටස් ඒරුම් සීදා මෝගා මිහා සාබිත හොන්නානේ ඒරුම් මිහා මග්ෆරතිගේ නුදාන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උම්මත අල්වදා කියමු ගොතුම් حجة الوداع خطبة وصية كربي ميتشي فيتو تركت فيكم أمرين تبان كليك فان دو كرمي تبا من تر ديتش إيجا هفاتا في يامو مغفرة ديك ندان ديتش إيجا هفاتا في سيدا موجه هناني كتاب الله وسنتي الله سبحانه وتعالى فتا تبان كليك فان غوتا كليك فان سنة هفيتيما الله سبحانه وتعالى فتو هفيتيما
මීහා මග්ෆුරතිගේ නොදා දෙන් අනෙක්කමකි ජමාතා වකිවගේ නොදියෝ මේ වර මුහිම් මස්සලෙන් හගියතු එව්වෙස් හාලෙග්ගා මුස්ලිම් ජමාතා වකිවේ එකනි වෙජ්ජකම ගවානම ෂයිතානා එන ජහාගෙන් ෆාන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මා සහාබි හුසෛෆතුල් යමාන් රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ميستكم كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال كرم دني هيكون تكابه غتن وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني تمنى سوال كرم نباكن تكابه غتن أي تمنى إفادك من بدل ودان في ركعات يومتك فقلت يا رسول الله تمن دني من الله رسوله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير تمن من جاهل زمانك نبا جاهل زمانك تمن من تبع الله سبحانه وتعالى مي هيكون به إسلام كان هرمنا هم جنستف فهل بعد هذا الخير من شر مي هيكون فوق إتر نبا وهدم فهم قال نعم حديث كل معك قلت وهل بعد ذلك الشر من خير نبا كما فوق إتر هين أنا كنا نهيه قال نعم وفيه دخن حديث كل معك نعم سيجا أوني كنت تكي هنا عاب هنا قلت وما دخنه كوبا هيك عابك كوبا هيك رجل نون قتك رجل نون كنت تك حديث كل بني قوم يهتدون بغير هدي أننا نتيمن كليك فانوك تدو مغ نون هن غغت مغ هودا مي تعرف وتنكر එකංක එංගි එකංකම ඉන්කාර කරා ෆාලකම් බඩ ගොතෙග්ගා එකංකම ෆෙන්නාන හේවකන්ත නුබෑකන්ත ඉන්කාර කරේ ගොතක ෆෙන්නාන මිස්තකම් තබාවත් قلت فهل بعد ذلك الخير من شر هيوفهغا اتر නුබෑකම වේ قال نعم حديث كري آيك دعاة على ابواب جهنم نركاගේ දොරට කෑරිග මිහුන් තිබෙනේ දවවත් දෙ මිහුන් තකේ من اجابهم اليها قذفوه فيها اجابه دي فيكم غوانما එමිහෙකු නරකෙන් ඉල්ලාලා නුබෑ මගතක දවොද්දේ මිහුන් අන්නානේ ෆෞසමානන් ඇස් එමිහුන දවොද්දෙන් කොම්ම මිහෙකු නරකෙන් හොරා ෆෙල්ලාලානේ නරකය දොරක තිබෙක قلت يا رسول الله صفهم لنا تمن دنم الله رسولا එමිහුන් තිබන්නේ සිෆ කොද්දේශ ඒ කිහිනේ තිබේ බයෙන් හේ හදිස් කුරබනි හුම් මින් ජිල්දතිනා ඒ අහර්මෙන්ගේ වත්තර බයික් ඉන්සානුගේ බයික් ويتكلمون بألسنتنا අහර්මෙන් වාහදක බහුරවන්නේ වාහදක අවුලේනේ قلت فما تأمرني تمن دني مهالتك تمن أمر كربني كون كمك إن أدركني ذلك تمن إدوس بدل وجام كون كمك توي كليك فان تمن كليك فان وصية كربن قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم مسلم جماعة مسلم إمام التزامك جن ثابت هنا جماعتك مسلم جماعة مسلم إمام وكيف نداش قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام تمن دني مه එදුවාකුන් ජමාතෙන් ඉමාම නැතිජම් කීනගේ හදානේ මුස්ලිම්ගේ ජමාතෙන් නැතේ මුස්ලිම්ගේ වෙරියකු නැතේ දැන් කීනේ හදානේ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت أضل بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك إفدهارتك آسكم غوانما هريها فرقاتك هريها جماعتك باطل هريها غتك دوكفا هناشي غهج موغنوغا دنگلاගෙන් විස් මරු අන්නදෙන් ඒගොතුගා හිෆාට්ටාෂ ويما مسلمون جماعة مسلمون إمامها دوكو فديومكي شيطان أميه جهاجم فانا كم أي ميها سيدا مكم إكبا وانا كم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني يد الله على الجماعة الله سبحانه وتعالى يقولون جماعتكم تيجي جماعة أيكوه وإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية مينكا وجهاجنني بكري جترم واكين ونا بكري جماعة أيكون بكري جهه نوغنانه وكين جماعة بير وجندا بكري جهة جنان إهم بيما مسلمون جماعة أيكوه لا مهيجين ألقون من أولين جهني جماعة بير وجهكم غوانا ما إميهكم مغفرة دي هنجادا دينغ كمكي الله سبحانه وتعالى إكلام رسولا نهي كربا فإبس كمجا إكلام إبس علىك ألقون من كيمان تريجين نوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى رواه مسلم معني الله سبحانه وتعالى ورد مبا إبس كمجا إكلام مخلوق كيمان تريو من نت أي كم ميه كم غابيس
kitame bara izzatu ahlu ekam ga vi names ekalange ureduma ba evves kamega Allah subhanahu wa ta'ala makhluq kimantiru menuwe algon men islami tarikh gosia mige namuna warriche fennan ebor Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu islam e wadagate Mus'ab ibn Umair ge mamma ekama noruhun teriwane rulias mamma huwa kurani Mus'ab ibn Umair ekalege faanu ge deen duko islam deenan as me islam din duko emi hunge shirku ge deenan as huma dande evves kaache boyche tiwanna ga artere ka nulana huwa kur Mus'ab ibn Umair kina to kanta kurab vidalawi law kanat laki 100 nafsin wa nafs kamana mamma sateka nafsa adi en nafsa ege itura sateka eke furana vi kamuga vias komme furane kaffa furane dati timanne fenunas timanna Allah subhanahu wa ta'ala deen dir nukurana marwagen dies ehem vima Allah subhanahu wa ta'ala urede evves uredumaga ekalange makhulu kimantiru menuwe ei komme farate kamuga venemes Allah subhanahu wa ta'ala angwani wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tuti'huma edemi hunge behi mamba fa kalen ilmu libege nuwa kamaka timan raskalange shiru kurang amur ko fikamuga wanama fala tuti'huma edemi hunna kimantiru nuwash algon men ebhuri usurutake algon men gabul kura hamatake ebhuri Allah subhanahu wa ta'ala ge fotugo angafur amurtake ebhuri ekalang rasulullah sallallahu alaihi wasallam kura amurtake ebhuri min evves kamako mihego duralla maseko ekalange faafe kan uridumaka amuru kura kamaga wanama algon men emihe kurmatiga sabitu an jehene ei komme mihe kamaga avis ara baruga ahulwere kamaga avenemes izzata sharafuge veriye kamaga avenemes algon men evves halega emihe kemanterege nuwan mamma ebona nitimannaga furana mamme adime kigata vidalwane sateka e furana uttas furane kaffa furane du koriyas timannaga deene timanna dulen nukurana ei algon men namuna yaki egen ashabe kon dakwa afani ebe kalunge sida begen ba moga sida efa ya ko algon badalan je anek kamaki mistakunna dati onda gunukuru mistakunna luifase kuru algon men waragina adu hiwa hakme islam dine ki luifase kumge deene ei tede islam dine ki luifase kumge deene islam deenuga Allah subhanahu wa ta'ala wajib kurwa fa huriha kamaka ekalange haram kurwa fa huriha kame haram kurwa angwa fa wani insana luifase gotuga fardu fastamadu fardu kurwa fa wani insana ada kure luifase gotuga ekalange haram kurbi huriha kame haram kurwa fa wani insana ekankam rakka tirevene gotuga wajiben evves wajiben nen insana adanu kurvene wajibe haram kame nen insana durnu wen haram kame muli shariyen ei luifase shariat vima algon men e shariye mistakuna genesten jeni egotu e shariye faharagves shariyata kandatan iturko waddam farafikam gawanama enuwana shariyatak ekankam wana undokam nuwata Allah subhanahu wa ta'ala islam deenuga lavwafa nuwa alukam amille sharoko nuni alukan ada kurmuga amille gote hadaga ekan timaga nafsan ilzam ko adi anaka ekan ilzam kur farafikam gawanama e deen enaga macca gada wegane emme fahoga natija ekam gawani deenu miha hashifalani deenu huriya wajib to miha durdev algonno fennana miyad mujtama tere guler mifada manzart miha taqwa wariwe miha Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuga sabitu akama ena gabuluko kiritu qur'an kiyawa kiritu qur'an ge maana dashkurun ule Allah subhanahu wa ta'ala deen nastur den ule mase kurma fahoga timaga muslim akha ge macca timaga avetteriya ge macca shiruku ge hukum ja ena deerum beru kura mi algonno fennana rasulullah sallallahu alaihi wasallam gatuga mifada mihunna betun suwal kurwa sahabi dannawani ka ko he shiruku ga awla kam bodi e hukun jehimi ha hai an enag muslim akha ga macca enag avetteriya ga macca shiruku hukum jehimi ha hai awla kam bodi nun ekan raddu mi ha hai hadis kore bali rami adi kietta aneka ga macca shiruku hukum jehimi ha awla kam bodi mifada kantattaw ga algon men terem bayek befulu mashulugan diumaki emme fahoga natija gotum deenu huriha wajib takun hashifalala iyega anekage kuri faafege sobun aneka aragen kushege sobun ena islam din beruko eneki mushrike kama kafir kama dawa kuri mihun medu eta bawar faafate kuram gos emme fon muli deenu hashifalala annani islam deenuge mi tasamuh mi lifase kan algon men kabul nukurat ekan algon men nenget ehem vima
algon menna sida wegen tibeveni islam deen dakkafa sida maguga e minwarta ko algon men islam din qabul kogen eyan ituru gotek gen sikam ga wanama ituru harakat ekin algon men amille ilzam ko fikam ga wanama ekan kan tahammul nukura wene e shariyen oti lui fase ko ovva eyan ituru che waddafiya meche lui fase nuwane e algon men bala ganna ka fase nuwa dengo kamaki ginamihun gota tabano ei aslekkam ga balagen nuwan mujtamaga duniyega ginamihun qabul kura goen ei rangolokam balagen gen nuwan ei islam din qabul kura usul num faharagos algon nudanna kankam ga mashwara anukurash ehem vies komme kamegga ginamihun deke goen ei rangolokam ga algon na qabul kura kenne allah subhanahu wa taala qur'an wahi kurwani وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ خليك فانو بيمغاوا گينميهن تباوجكم غوانما ابامهم خليك فانو الله سبحانه وتعالى مغم فردا گينميهن كرانگلن گولي بينو رانگلواني رانگلا نوباواني نوباواني نوبيا كيتم گينبيك نوباكن تكوريس الله تعالى وحي قربني قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث كذا فن ويدا علواشي هيو كنت كنوبا كنت هم نوانه أي نوبا كنت كرام جينكو أمد كليك فن حرام بس حرام إتشغناني حرام كو مولي أمن تبنى من ميت قبول كرامه تبنى من ميت رانغلة مهارو ميكامن هود كرام فيه بنيس هنا نوانه حرام ونانه حرام كتوكا ألقون من أمن ألقون من تيرك مساق بنك إنترست එම්මෙන් වෙජ්ජ ඒති රංගල කුර දුනියේ ගුරියා බෙන්කකුන් එමි ෆාර කුරියස් මුලි දුනියේ ගෙම්මෙන් වෝට් නගාගෙන තිබන්න මෙන් ගිරමෙන් බේනවනි මිගොතේ බුඤ්ඤස් ඛියාමෙන් මහ්ෂර් ග මෑදානුගා හරාම් කම ගොතුගා ඔකෝබෙන් අල්ලාහ් දෙවවාන කොම්මෙ කම සෙගොතන් ඔන්නානි හරාම් ඔන්නානි ගිනබේ කිතෙම්මෙ ගෝස් කොන් ඔන්නසේ ගෝස්වානි ගෝහ එකකු රංගල හොට්ටස් රංගලවානි රංගල එහෙම අලගොන් මෙන් බලන්ජි හැම කෙන මීසානකි ගිනමිහුන් උලේ ගොතේ නූනේ හග්ගු algon menge visnu algon menge buddhi beenu kuran jeni allah subhanahu wa taala magun hidayah liben jeni anek kawet hudhaifah al-yaman radiyallahu anhu riwayat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawiya la takunu imma'atan nuisne bayakam wa tibam hin nuwas in ahsana taqulu in ahsana an-nas wa ahsanna mistakun rangalak kame kofiyam ahar men emhunna ko rangalak kame quranam ekura gotuk وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا بَيَكُ أَنِيَارِ وَجَّمَ هَرْمَسَ أَنِيَارِ وَانَمَ إِهِنْ نُوَاسِ وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُ نَمَسْتِبَامِ نَفْسُ تَنْهَانُ وَاشِ مِغُتَ إِيكُنْ غُتَكَ مِيسْتَكُنْ إِحْسَانَ تَرِ وَجَّنَمَ إِحْسَانَ تَرِ وَاشِ وَإِنْ أَسَاءُوا أَلَّا تَظْلِمُوا إِمِيهُنْ قَلَيْمِنُ نُبَاكُ كَمَ كُرِيَسْ أَنِيَارِ نُوَاشِ بَيَكُ هَيُو كَمَ كُرِي مَ هَيُوغَ بَارِ وَانْجَهَنْ نَمَسْ بَيَكُ نُبَاكَ مَ كُرِيَسْ أَهَرْ مَيْغَا බෑරිවා කනුච් අදි අහර්මන් නාමෙද බය ගෝස්කම කම කුරියස් අහර්මෙන් අනියාවරියුම නැතේ අහර්මන් ජේනි අහදුලු බරිවා එහෙම විස්නේ බයක වාන් ජේනි ෆහරග්ගවස් ගිනමිහුන් උලේ ගොෙන් එයි රංගලොකම ගබලා ගන්නවා අලගොන් මෙන්න බය ෆාර ෆෙනේ මුස්තම තෙරේගා මීහුන් නම් හග්ගව බයින්ගේ එකමකු වකි බයග්ගේ ගාත්තිමාගේ බයකු වකි මකාමෙග්ගේ මීහකු නූනි වකි ගෞමෙක්ගේ බයකු වකි ගොතකන් උලේති එයි රංගලොකම ගාගුණන් ගබ ගබු කුරංජේ කුරිමස් දෙන්නේ ෆදා නුබාවානි නුබය රංගලවානි රංගල කිතෙම ගින බයක නුබා කබූල් කුරියස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංගේ ඔකෝබා දෙවන් අනෙක්කමකි දෙන් අගුණ බදාලන් ජේනෙක්කමකි බිදුඅතක ඛුරාෆාතක කිබා ඉස්ලාමී ශරෝගේ අස්ෆා නුවා කම අලගුණ බද්දාග නුවානේ එහෙම් බද්දාෆිකම ගානම කුරින් ඉෂාරක් කරේ ෆදා algon mennaka ekan kame kurum qur'ana kan libegen nuwane adi islam din fureme fawa ichekam ga algon men qabul nukura kam ga dalilen ei islam kam ga allah islam dinuga allah subhanahu wa ta'ala sharu qurafa nuwa kame amille waddan olmak islam dinuga tashri' quraifa nuwa kantatta algon men mujtama med balafiyan fennani dinuga sabit usul tawga asa huri kantatta mistakun dukollaf net biduwe khurafate vejjiyam ege washagen duunu quran dangalaga mihun uletan fene rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu
adi kirita qur'anu evves dalilen asasa libifa nuwa amille timaga atun hadafa hunna faadu ge vidutaka arzkartaka mibawatu ecchi ge washage mihun jamaa fawani haram wanje warak mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun sabitu aduata ke mihiri alukonte ke mich sarakka teriwashe nu eka nundani sabit nuwa ecche bayk mi sabit nuwa kamake bune fiyam ege washage mistakun dangalagen taman ege hif algon fenne medu mi dini kantattake bunima emme deemveri miha eke me defawani mibatu khurafi kantattaka tabawegen ule baykam ehem wima evves halege efad evves kamaka algon me kaarwege nuwa den algon balalan je kamake sida mawga tiberuga mushrikunna khilafu baatiluga ahluwarinna khilafu ay islam dinuga maqsade yahudinna nasaranna khilafu emihunge aadakataka sagafata khilafu ay islam dinu angwafa got rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina hijra wadage madina ga yahudin ashura du rodahi fam ferima eduha ki musa ge faanu fironu kiban salama kure duati rodahi pang amur kurawwa hadis kurawwe sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu e dihwana doge kuring edduwa nuni fahun edduwa ifash ko maqsadaki ege evves maqsadenne yahudin hamegeni dihwana do hifati emihunna khilafu nunge bes kamen ehma khilafun ge zaatu maqsaden ei algon menge gabulu kura gottaka algon menge sagafi kandattoga algon menge aada kaadaga bes emihunna khilafun ge sharuga maagan maqsad mimana ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurame khaliful mushrikin tiba mushrikun khilaf qurash tafatuan kuran je kamen hadis kurawani ahfus shawarib matimas turk tuni qurash wa awfirul liha ay tubulita diu qurash makka ga mushrikun naki majusin naki matimas diu ka fatumbuli bala bay ka wati rasulullah sallallahu alaihi wasallam angawani emina khilaf was mihek bunu farmad illen hamoy fekkameke me sababen nete ko me khilafun ge sababen nete harun islam de nasr libijje me no amuroti egota khilafu maqsade muslimun ge beer furu ge bursuras mushrikuna khilafun allah subhanahu wa taala ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurafan adi emihun gottaka taba numa angwafan latattabi anna sanana man kana qablakum tibamin tabawane tibamin kurige millathu gottaka shibran bi shibr كاوتكم كاوتك ذراعا بذراع مشكم حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه emihun gos mushakum emihun gos emme kudegen dobbu horaka wanas fahata gos kaleme wanna emihun faak emihun wanna tak algon men nenge horakam miheka wadeveni e horu hunna battama miha kudawege ei balu horekkam gawanama emiha sama hora evvara balwanjen ei emiha ge size evvara kuda horekkam gawanama e hora evvara emiha kuda eswanjen එහෙම අලගොන්න මෙන් නම් එමිහුන් එවලේ හොරක් නුවත එමිහුන්ගේ සගාවතන් අලගොන්න මෙන් වන්නේ අලගොන්න මෙන් තිබෙන්නේ කිහිනේ අලගොන්න මෙන් ගෙවස් හයිසිතේ නොන්නාන ඊමානු ගෙවස් සිෆේ නොන්නාන ඉස්ලාම් කම ගෙවස් වන්තක මෙන් නොන්නාන ඔන්නානි යහූදීන් නායි නසාරාන්ගේ ගොත්තක මිහා තබාවේ එමිහුන් උලේ ගොත මිහා ගොස්ස ඔන්නාන එහෙම වීම සීදා මවක තිබේර අලගොන්න මිකම් ෆාහ කුරංජි දෙන් කමකි දෙන්ගෙන් අනෙක්කමකි කුරා අමලුගා ෆරුවා තෙරිව الله سبحانه وتعالى لو بيودك النوا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه عمل كراكم غوانما إيجا رانغلا فرواتري كما كعمل كرم الله لو بيودك نماذ كوريس أدي هنكم كوريس يخلاص تري كما يكو تبان ميكورن هيو ملك كندنه إكانكم فرواتري كما يكو أدا كريما إيه ألكم ميجي سوبن ألكم من فاتوغا سابتوان كمك هما كمك كمك كرا أصولهم فسوق مسكتون غوالي ما آده غوتك غوسيتانغا إمين كرا حركاتك كلها فأما ඒකී හගීගතුගා මුමිනුගේ සිෆෙන්නු ඒ ඉස්තිකාමතුගා අහලුවරෙන්ගේ සිෆෙන්නු ඒ සීදාමවගේ අහලුවරෙන්ගේ සිෆෙන්නු කුරා කොම්ම අමලෙක් අලකොම එක්කම ගාවිස් දුනියවි එකම ගාවිස් අලකොම මෙන් ජෙහෙනේ රංගල එකම අදා කරේතෝ බල ඒරුම් ඉස්ලාම් කමුගා සාබීතු අලකොම නැතිබේ හැම යයකෝ ඒ අමලෙක්ගේ දායිම දෙවිති මෙන් ජෙහෙන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි අහබ්බුල් අමාලි ඉලල්ලාහි අදවමුහා වයින් ඛල් Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga
emme loboitikam boduegam wa amalaki daima kurave kameke ei kuda kamekkam gavi namas hemvima kura amaluga daima demi tibun ei algon men samaluwan je kamek eki fahar matin baawar kantatta koffa bay zamanegga war taqwa refa daradda bondiga evves namaden nokoffa eiki imanuga sifa enno rangala insanaga nafsan annane heyokantaka lobe kura duwasware hama hemme farwa kura duwasware sannan ekamaku farwa kudegen daburuga miha deenum bewara gosgennuwan miha dar jahiliyas waki hamega miha hifetti funun je farutan ala fada hisaban ena evves zamanage evves sirege gosgennuwan dengo ekamaki algon badalan je anek kamaki ikhtilaf ufede masala toga ebbe kanebbe ka maaf kurmi war muhim kam hagetu algon enge islam deenuga islami figuga rayu tafaatu fuhuri war bar masate buhur ittifaq masate baawar aqida masate toga sunna jamaatu ilmurin khilaf fenne usul toga magan to khilaf fenne hendes algon menge visnuma hame bay masate diyama insana ge vishnu tafaatu ima eke ganeke ge visnuma tafaatu eda names e visnuma ki sharuga magan usul taka khilaf nuwa adi khasako sahha dalilege macce binawege visnifa visnekam gawanama adi wakin khasako e visnumege faatuga e khiyalege faatuga ummatuge bodati ilmorin tibikam gawanama salafun tibikam gawanama algon men evves miheku anaka adime echi go tumotu ingri dikkoge nowa evves miheku anaka bidore koge nowane evves miheku sunna jamaatuge mazhabum beerakon emiheku waki khasa firuga ge nangi miheka dige nowan evves mihekan anaka ya khiyal gotun eggoten nowane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalmas egotaka egbe fenne algon na war saaf misale ahzab hangora mak doga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kan hadis kurabi la yusalli anna ahadakum al-asra illa fi bani quraidah banu quraidah ga nuni tibam ekakus asrna mat kogge nowan ashabe kan nikme wadage banu quraidah dambe magumati ga asur wagut wech ashabe kan khilafon hadis emnes fennamot asur namaz nukurash namaz kogge nowane banu quraidah ga nuni ashabe kan midalo ekefan beenum fulu kommen aharme wakitene namaz kura kanno beenum fulu yawah dash hem aharme namaz gar jo namaz koggenne dan anabe beekal midalo aharme namaz kura itana gosse ekefan disko namaz kogge nuwan e devisnumuga ashabe kan tafaatu ebbe kan namaz kuri anabe kan namaz nukure e khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam libadayatima evves beefulak evves jamaate ge beeka ekama ekefan hipplanuge waakwe nudak ehem bima agon enge echki shar'i dalil sabitu dalilege macca ilmur mifawa khilafaka algon men ebbe kanebeka koli sakara mis bihanu da kantata goske nuwa ebbe kanebeka bidewari koge nuwane ebbe kanebeka faatuga jamaatuga namaz nukurun algon fatwa dige nuwane ei umme baba kurun de fatwa ummatuga salafun e namuna dakka fenne ummatuga salafun wani kankam khilafafa ashabe kal masjid khilafafa wan hatar imam ge beti be ful masjid khilafafa wani eko miedu algon men ge bayge taqwa warika algon men allah subhanahu wa algon men ge bayge allah subhanahu wa taala onna khushu' attarikama taqwa warikam vejje muslimun jamaatu faatuga namaz nukurum kubaatu taqwa al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah wa al-imam shafi rahimahullah algon men rashaka wadagen miskitege imam namaz kurwaruga imam shafi faatuga namaz nukurunge taqwa to ei sida wegem maguto ahmad bin hanbal rahimahullah wadaage miskitege jamaatuga namaz imam namaz kurwaruga ahmad bin hanbal ge faatuga namaz kurunge namaz nukurunge taqwa kamuga bayme dekem waraf met ei taqwa enno ei ummatuge salafun dakkafa namuna enno ummatu aqida enno ek algon men jehene mi khilaf tak bala ganna evves mihako anekage echi goa aneka me en sunna jamaatun beruko bidowari tafaatu laqabta mihengo boluga aluwage nuwana ehem vechkam go anama emme fahun algon men magufre digen hingada den algon balalani kobato mi sida magu miha ekkiba kura bay kantatak emme fortama kamaki shaytana waudu fawani insana magun ekkiba qur'ana ena buna fawani qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim timan em niumatu mahrum kuray kontaka magfur dikamattaka timanna
emihunna siidavegen wa maguwa ishinde innana mehun hurasala komme dimalakun tibanna dima qur'an memihunna insanu magfurad dumattak ehma shaytana ei emme furtama mistaku magfurad da farat ane farataki komme gawmegge sizzetterinna bodu rasul bekalunge tarikhan algonam belima komme rasul bekalaka idukolo foti egomegge verin egomegge izzata sharafuga ahulu verin kීතු කුර්ආන් කියවලා ආගොන්න ෆෙන්නාන වරගෙන මල උංග වාහක ආගොන්න දමා හිඟ මිසාලක صالح ගෆාන කෝ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم صالح ගෆාන قومගේ බොඩුම් බුඤ්ඤේ ඉස්ලාම් දින දාවහ් දෙවියන් බොඩුම් صالح ගෆාන දෙකොළ හද්දවන බොඩුම් ගතරෙන් කිබොරු වරිමි للذين استضعفوا نكمتين ايمان بميهم امهنا برانيكيك اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قال من نجي هي صالح فان الله فان رسولك مغفرت دم هر مولا قال من نجي رسولك تباوكن تيولني اميهم مغفرت دي مهر تيدمك گن ميهم ميولني اميهم هيتو نكمتين بما بودميهم بودتي ميهم بونيما قبول قرن جهنو قال من نجي الله فان رسولك صالح فانك امين جواب ورسيد ورساف كي كده بدال قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون أهرم متبي එකලේක ෆාන බාවලි විතකච්ච ඊමාන් වෙගෙන මාගින වාහක දක්කා ගන්නත් අහරන ගබූල් කරම හර ඊමාන් වෙගෙන මෙති ශුයිබ් ගෆාන කෝ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أنكاس ملأهم قومك بودم بني شعيب كفانا قومك بودم ترين بودا يمهم بني لنخرجنك يا شعيب شعيب يا هرمن كلمة نرينم كلمة فان نرينم والذين آمنوا معك كلمة فان إمام ميهن من قريتنا هرمن رسول كلمة نريلانم أو لتعودن في ملتنا نوني أهرمن ملة تباون جه إجوتك ملة تباون تبا نوجكم قانا رسول كلمة نريلان بيردك أهرمن رسول بودون ميتا نولوين أهرمن بيرون نغتك أهرمن بنا غتك ريولن جهني إتر غتك مولفي أم رسول بيرو قرانم بيردك قال أولو كنا كارهين أهرمن إكما نوره أهرمن مجبور وحالو غي أهرمن ملة تباوان مجبور أهرمن تبا قرن جنا أهرمن نوانا متبا تبا من ملتك موسى عليه السلام القوم قال الملأ من قوم فرعون فرعون قوم بودم بن هم قوم متاكس بود إن هذا لساحر عليم مي ورب بود سحر دنا سحر وريك موسى عليه السلام يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون أين بينهم مني أين كسحرون كلام رسول كلام نريلاش فرعون كي أمر كلام كتيوم ما رسول كلام كتيوم ما مذهب ويذهب بطريقتكم المثلى كلام كتيوم ما بيجن مذهب نري كلام نبا دينك ودا كلام مغفرت دا كلام رسول بيرو كراش أين يولن ديسنانغولج هذه بنيكي إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد تمن بيروغني كلام دين بدل كفانة تيناس موسى كفانة نوني بيمكا فساد كفانة بيروغني فرعون بيروغنني دين بدل كفانة فرعون بيروغن بيمكا فساد كفانة ميستكم مصلحتك هنا بيستن أديكوا بكانتن نمن هنا نونه فماذا تأمرون كينن تمن هذا في أمر قرآن كلام دين أشي فساد قرآنية كابا فهم قدو كو بودا عقيدة تك تبا وكين أهرمن نوش دنا أصول تك جواه كاس دكنيه كينن هذا ميهونا كوي كنلا ركالم قوم كبودون بيرين بودا بميهون كتيرك نوح عليه السلام قوم بلمه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم بني قوم كبودون بني كيكت بودون كتيرن كافر ويميو أقول ميتا فاه كرنجي كم بودكي أداة ترينو إكمكو بودون كتيرن خاصة كو بودون فاه كروي كم بس إيك سوبته كسبوري أي بودون very كم بينهم بودون أنا كاغم أشارا كنا بينهم إزتا شرف بينهم إسلام دينا بنيما very كم الله بني
අනියාවරි නුවේ එමෙන් බේනු හංගත ගෝමුග නූලෙවේ අල්ලාහ් කෙමන්තරි වංජේ එහෙම් බීම නුරුහෙන් නුහුග ෆාන කවමුග බොඩුම් බුනි එගිතෙන් කාෆර් මෙහෙම් බුනි මා හාදා ඉල්ලා බෂරුම් මිස්ලුකුම් මී කලෙමෙන් ගාත ෆොන රසූල කලෙමෙන් ගාල ඉන්සානකේ යුරීදු අන් යතෆද්දල අලයිකුම් කලෙමෙග මච්ච බොඩුවේ වෙරිකම් හොදාර හේන බේනු වගේ ඔල තිමන්නේ ගෝස් වෙගන කලෙම රයිතු වේ කරුණ ගෙල්ලුම් කරා තියේමි ඒ මස්සලේ වලව් ෂා අල්ලාහු ලඅන්සල මලායිකා අනක වරම් මොළු ෆල්සෆා මීනගෙන බොඩුම් බොනනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූලක ෆොන වන් ඉරාදු කරා ෆේ මලායිකෙ බේකරගේ ෆොන වානේ රසූ ඉන්සානක ෆොන වානේ කලෙ මොයගෙන් තියෝන තිමන්න නෙගේනු කන්තත් වාග රසූලක ෆොන වා ෆේ මලායිකෙ බේකරගේ ෆොන වානේ අල්ලාහ් ඉන්සානු නුෆොන වානේ තිය හර්ම කාලේ ඉන්සානකේ තියේ වෙරිකම් හොදාරේ අස්තියෝල අදි බොනි කීගේ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين مي دعاء كارم كابا فين أدو سهي واه كنونه پوريگوس رسولك إنسانك فوني واه دعاء كارم أدو بس ناهم هذا مي إمام كنتي وله ملائكة لك الله فونه واه إن هو إلا رجل به جنة أدي ورا كنفت رسولك إمين كاتب فون رسولا نوح عليه السلام moye ekkam gahet jinni moye furi me ekkam gahet enada kawahagata kawmuga bodun raitu be konna visna deni mimi hunna ki mitantam fasada qura mi hunna firona buna he tantam fasada kon emi hun kaaba faga zamanu suran adu sahafa nuwafat usul taka kantatta mitana genes mitam fasada qura mi hunna kalene kinen hadam mi hunna goten nimmasha kale ehme komme zamana ekgaves rasul be kanuge tarikh dakka fa gotuga komme zamana ekgaves රසූල් බේකරන කියමන් තරිවා බයික ගෝමගේ නිකමෙතින් ඒ රසූල් බේකරන දවවත ඉන්කාරකම් බොඩාවා බයිකි ඒ ගෝමගේ ඉස්සත් තරි සරෆ් ගහුල් වෙරින් ඒ කුර්ආන් දක්කාවා හගීගත එහෙම් වීම අලගොන් මෙ සමාලවන් ජෙහෙ මි සීදාවගම් වා මගුන් එක්කීබා කුරා බයි ගෝමතෝගේ ඉස්සත් තරි වෙරින් නැකි කොම්ම මිහෙ ගවා කෙනෝ මිතා කුර්ආනගේ ආයතුගේ සාසියෝති ඒගේ තෙරෙන් බොඩායම නමස් කොම්ම තනෙක් ගවස් ඒ තනෙක් ඉස්කොතිවේ බයකු නිකුමගෙන් ekankan kuran bodawa mi hunnan allah subhanahu wa taala qiyamat duga evis nasibe dewa fenwe allah wahyu kurwani tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada akhiratu gotiman raskalange devwani kombekas bimuga bodawume bimuga fasada kurume nede mi hunnas anekaga maccan aragane bimuga emihege jabbarukum fatura nule bayakashe timan raskalange آخر دبانه والعاقبة للمتقين نمم وني تقوى ورنش إما فوق نتيجة كيكوبا تقوى ورن الله سبحانه وتعالى نصر دف أنا السوبكي مدة ميها تدمج نكيبا قرآن السوبكي ميها كمدة الله سبحانه وتعالى إنسان سيفكر بافاني مدة لورا اللوبي قرآن ميها قتو وإنه لحب الخير لشديد ಏನಕ್ಕೆ ಮುದ್ರ ಲೋಬಿ ಕುರುಮಗ ಗದಫದ ಕಂಬೋಡ್ಮಿ ಮುದ್ರ ಅವರ ದಹಿಮೆತಿ ಮಿಹಿಂಗನಕ್ಕೆ ಮುದಲ ಹೆದಿ ಮುದಾ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಮಶ್ಗೂಲುವೆ ಏನೇ ಮುದಲೆ ಲಿಬೆಂಗೊಂಡ ಗೊತ್ತೆಂಗೆ ಈ ಹರಾಂ ಗೊತ್ತೆಕ್ಕಮಗ ಅವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೊತ್ತಕೇನ ನುಬಲ ರುಫಿಯಾ ಅನ್ನnya ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹರಾಂ ಕುರೆ ಕಮಕ ಅರಾಗನ್ನ ರುಫಿಯಾ ಲಿಬೆಂnya ಏಕಲಾಂಗೆ ವಾಜಿಬೆ ದೋಕೊಲ್ಲಾ ಫೆಸ್ ಇನ್ನಾಕೇನ ನುಬಲ ಆಗೊಂಡ ಫೆನ್ನಾನ ಮೇ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಕರಾಲಿ ಮೇ ಫೆನ್ನಾ asur namad bay me nama kiriya magarno ada bangi gwaru kuren busy ekama ko ballawa algon men kommen kuranje kandatta duwahuge amaluge table ge ebore gadi dif dariful gowagen sukul danje gadi table ge nana goliye sida ekek jaharno tek gadi farla dariful gan sukul danje komme kamek kuran huttas ek gadi bag school dormati ginna eikive ಏನಗೆ ದುವಹುಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಎಬಾನ್ ಸೀದಾ ಗಡಿಯ ಕಂಡಾಳಾ ಫೇನ ದಾಂಜೆ ತಂತ එකම කල්ගොන් මෙගේ දුවහුගේ ටයිම් ටේබල් කණ්ඩේලියරුග මිස්කිත දාංජේ එකමක ගොලියන්නේ ටයිම් ටේබල් එක ගොලියන්නේ ගඩි හදා වෙන්න උහුරි ඒ දෙන් හෙන් උලේරුග වගුතේ විය වදලානි ඒක ඩීගා හෙන් තනක දාංජේ හිජ්ජාමු දුනියේ ෆාදා ගොජ්ජ ගොස්ලානි අදි බය මෙන් බොන වර මොළ වාහකෙමි තිහෙන් ගොස් ජමාඅත් කොමරු මාරංගල වානේ ජමාත නොගොස් විහාර හොළුවාගේ එලිබේ රුෆියාගොල් සොදගා කොල්ලිය කිහාමොළ කිකුරකම ජමාත දම්
බල සවාබෙන් නුන් හැබෙන ජමාත දාම්ලස් මිතායි දෙක රුෆියා හොදාගෙන් ෆෑසා හොදා එච්චි සදගා කොල්ල ධර්මයා සාලිවන් මි හිසාබු නම්බරෙන් හදාහේ 11 හේතු නිකොල්ලා 11 ඉතුරු කොල්ලා මිහිරි අලගොන උසූල් තන් හොරික එහෙම අලගොන මෙන් එබ ජෙහෙ ඒ ගොලි බහට්ට ශරුයි කන්තත්තක ගොලි හදාව ගඩි හදා බහට්ටන් ජෙහෙ එහෙ නෝනිය කාගඩි අලගොන ගේ බොර කෙවේ කොම්මෙන්ස් කෙවේ ගඩේ ගඩි දාන් ජෙතන දේ ඔෆිස් බල ඔෆිස් අලගොන ෆික්කනා දාන ඔෆිස් ගඩිය මිහ සමාලකන් දේව අලගොනස් බෙෆාර හිතන් අරයි නමාද බංගි ගොයි මිස්කිතක අලගොන දාකන් නූලේ ඔෆිස් ගඩි බල්ලා හාසිරි ಮೂಳಿ ಆಹಾರ ದುವ ಎವ್ವೆಸ್ ದು ಗಡಿನು ಜೈ ಬರಾಬರ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ವಾರೆ ಹುನಸ್ ವಿಸ್ತಾರ ಹುನಸ್ ಹಿಂಗಾಫೆ ಕಾರಗ ದೋಂಜಗೊಂಡಿ ಫತಾವಣ ಮೆಸ್ ಅರೆ ಜಹಾರ್ ಒಫಿ ಗುನ್ನ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ದುನಿಯೆ ಕಿಯನು ಎಮ್ಮೆ ಮಿನಿಟ್ ಲಸ್ವಿಯಸ್ ಬೋಣ ಹೆನ್ನುಲಿ ಬೆ ಬೋಣ ಕಿ ಅಂಗಾಸ್ ನುಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ಮಿಹಾರ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಿನಿಟ್ ಲಸ್ವಿಯಸ್ ದೆಂಗಮ ಲಸ್ವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿನಿಟಕು ರುಫಿಯಾ ಕೆನೆ ಮುಂದಾನೆ ಫುರ್ತಂ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗ ವಾಕ್ಯ ಸಿಲ್ಸಾಸ್ ಗವಾದೆಂ ಒನ್ನ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮೆನ್ನಕ ನೇಂಗೆ ನಮಾದ ಬಂಗಿ ಗೋಯಿಮ ದೆನ್ ಲಸ್ವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರಕು ಸಮ ಕೆಂಡೆ ಮುನ್ನೆದನೆ ಇಮಾ ಮಿಹಾಕು ತಕ್ಬೀರತುಲ್ ಇಹ್ರಾಮ್ ಲಿಬಿಜ್ಜಾಮ್ ಎವೆಸ್ವರಬ್ಬಾರ ಬೋಣ ಹೇಕೆ ಏಕನ್ನು ಬಲೆ ಜಮಾತುಗ ನಮಾದು ಕುರ ಎವೆಸ್ವರಬ್ಬಾರ ಧರ್ಮ ಸವಾಬೆಕೆ ಏಕನ್ನು ಬಲೆ ಎಹಮ್ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಿಸಾಬತ ಮಿಹಿರಿ ಕೀನೆ ದುನಿಯವಿ ಎಚ್ಚಿಹಿಂ ರಾವಾಫ್ ಎಕೊಳು ಕಡಾಲಾಫ ಮಿಕೊಳು ಎಬೆ ಜಸ್ಸಾಲಾಫ ಮಿಗೊತ ಮಿ ನೂ ಇಸ್ತಿಕಾಮತುಗ ಹಲುವರಿಂ ಗೊತ್ತಕಿ ಫಹರಗ್ ಗಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ಜೇನೆ ಮಿಕಂಕಂ ವಿಸ್ನಾ ಮಿಕಂಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರ್ එහෙම දුනියේක මුදලුතක ලෝභියුමකි මුදල මීහා ලෙමි ගොස් හලාකුමකි මීහා මග්ෆිරත දෙන සබෙන් අල්ලාහ් තාලා කුර්ආන වහී කරවනි කුල් ඉන් කාන ආබාඋකුම් කයිෆන විදාල වාෂ තිබෑ මිහුංග කාබ ෆෑන් තුයන් බෆෑන්නා බප්පමෙන් ව අබ්නාඋකුම් තිබෑ මිහුංග දරින්නා ව ඉඛ්වානුකුම් තිබෑ මිහුංග අඛුන්නා وأزواجكم تبامهم أمبنا وعشيرتكم تبامهم قبيلايا وأموال اقترفتموها هودا فمدلا وتجارة تخشون كسادها بانغرو پردانك بيرغنا ويفاريا ومساكن ترضونها ديتكم هدافا آرام گيتكا ميچي ميها مغفرت داچ විදාලවා රමේ මිච්චි أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله متكچكي تبامن الله سبحانه وتعالى එකලංග රසූලාය එකලංග මොග ජිහාද් කුමර ලෝබි වාච්චි කමග වෙජ්ජි කමග වානම فتربصوا تبامن تيار ركعتين تباش الله سبحانه وتعالى امر فلو تبامن එකලංග عذاب تبامن احسن مي علقون سمال وانجج قل ان كان آباؤكم تبامن بفانا وابناؤكم تبامن درنا وإخوانكم تبامهم أخونا وأزواجكم تبامهم أمنا وعشيرتكم تبامهم قبيلايا آيلايا وأموال اقترفتموها هودا فمدلا وتجارة تخشون كسادها بانغرو پردانكم بيرغنا ويفاريا ومساكن ترضونها أرافا بودي بيلدينغ تكا ميچيهمي الله سبحانه وتعالى ور بود تبامهم لوبي كراچيكمغا وجيكمغا وانما එකලංග අහසාබ තිබෑමෙන් නහම ඇසානේ අල්ලාහ් අංගවනි ආය නිම්මාලම අංගවනි والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى فاسق قومك تدمغ ندكوانے ایک معنی کی میتک دکوا لوبی الله اکلان رسولاگ مچ اسکوفیا اکلا موگ جہاد نو میکمٹکا تبجکم گوانما ای فاسقون الله سبحانه وتعالى افد بك تدمغ ندكوان algon warak kuruko medeni mawdugo fulakom tanaskom wagutu wara kudakandum wamundani iradu kurive nimmeto balana den algon men emburilani kobato insana sida moga sabit kura wasile takaki emme furtan wasile kiritu qurwa e sida magu algon men kurassawa devvi algon men daturu werenge ibaratuna me gps dan jehe magu sida ko allah subhanahu wa taala kurassawa dakwafa ekalaang ilahi qanun ilahi sharia e fota diyama algon men engeni ulenje goy e fota diyama algon men usul toga sabituwani algon men hamaga tibene e fotan algon e fotugo sobon algon men hittakan arokan libi taza kan libi sida moga sabituwan keetu qur'an allah subhanahu wa taala tafat wahakata tafat ibratri filawat devwafoni insana sabit kurew matak allah subhanahu wa taala wahi kurewi وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كافر من بني كيف قرآن كيف نفر بانو لون
كذلك لنثبت به فؤادك ehenne Qur'an waki wakinne baawal ekom ki Qur'an kalege faanuge hita sabit kon dewmatta Qur'an waki wakin baawal emuge hikmen algona visnala fiyam Qur'an algomna men ama e Qur'an sabit kodde kon visnala aruga war reeti misalatuka tarikh fenna gabor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah amur kurwani fasda bima tu'mar kalege faana amur kure kanta faalu kurwas engevima sofa farbaden arwa mistakuna gowalabun jamaay ma hadis kurwani mi farbadage fahatuga kalemanna dekolo hangura bayok as o ekkamet tiban kale faana vidalo ja gabul qur'ana e khabar gabul qur'ana he kale emihunge amin wei emihun tedure kam lagab certificate difa sahibai muniki ma jarrabna alayka kaziban aharmen terega nete kale faana doge tajriba kore ekakos hembe ja gabul qur'ana hadis kurwani timan kalege faani tibam hen gata fon rasulaki iman wajjam parugada inzar dewa be kale gotu abu lahab bunani gige tabballak khale halakut abu lahab anekas bodu gamak bodu meni konnani kale halakut jawab allah subhanahu qur'an angwani gige tabballak ena bunima ma hangudumatin jawabunani tabbat yada abi lahab wa tab abu lahaba enage detan halak jawab qur'an ma aghna anhu maluhu wa ma kasab enage mudala ena hoda frechchakun evves kamene fuddanu dene rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimala tabbal lake bunima qiyamata jehden kiwe ayate gotuga surate gotuga tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab ena adan dahur alifana goswannane wa imra'atuhu enage amimihaya hammalat alhatab fitunaga darufula mihunga debodo mihinga angenaya fi jidiha hablum min masad enage karuga kifulige walenguna alifanu ewodo narakage ena karuga haren alifonna alifanuga hare kifuli alif enage ihanata Qur'an sabit ko deni algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge izzata karamata dekol buni emme kalima qiyamata jehenden kiwe surat de gotu bawala baf ege raddu e algon sabit ko deni kitu Qur'an ehem vima kitu Qur'ana ki algon menge hittaka alikan geneste ujala kan geneste foi efen algon men abadu kiyawan jehene nokiwa kam gawanam algon menge hik fiwe hituga faniala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa hadis algon wargena aduhana Qur'anuge jalsa taw kiyad mihege hituga Qur'anum bay daskofane mihege misalaki emihege hituge misalaki veerana efawa gege misale veerana fur gege koche hunnane veerana fur gege hunnani makunu waafurafa kukulu hali hadafa kureppa hona hikanja egege ulen mihege hituga kurefi alafiya mihege hituga baaganu kanu hedijjiya mihege hitaga makunu waafurafiyam den ene gulu hunnana ge hisas kuro ehme Qur'anu mihege his zinate nukura gege misalaki veerana baave halaku fa gege misalu ehembe agon medu fennane hituga kurefi alahati mihun hituga miidela hikandi ule mihun magumachan nikume echi ule watan uleti ei mihage hik andafawati mihage hituga Qur'anuge evves asaren netima ehittavani faluwa ehittawga algona woddillange beje Qur'anuge nurun ehittan ujala kura beje eherun ehittakun ekankam filagos sida vegam wa magan ehittak anna hamaya ekko algon menge shariatu hukum taka tabawma kitu Qur'an angwa fave taba vejjikam gawanama mistakun dunya akhiratuga sabit koddiwane Allah taala wahi kurabani يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إمام ميستكم الله سبحانه وتعالى دنيا حياتك يا آخرتك ثابت كدف ثابت بهوغا دنيا كبا ثابت كدنمكي دنيا ثابت كدنمكي قتادة رحمه الله يداروني أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح दुनिया का साबित को दो मकी हेओ अमला हेओ कमा एमी हित्तो का लोबे कन जस्सा एगोतो का साबित को दो ए कुरान की वामी व फिल आखिरति फिल कब्र आखिरत का कब्र के न साबित को देवान मलाइके बेकन वडा के सवाल करवी मा साबित कमा को जवाब देने अल्लाह सुब्हानहु व तआला साबित नुकरवा फमी है का
ثابت كم الدنيا جس آخرة جس نور بين الله وهي كربني ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إميهن نسيه الدوي كنت والله إرشاد الدوي كنت إميهن كراكم غوانما إكان إميهن هيكم بده أدي سيدا وجن ومعوجا حقوجا ثابتوما إكان إتورو غدا وجن دار එහෙම වීම ශරුගා අමල කර අංගවා අමරත කුරීම දෙම්මිහා තෙදමෝක සාබිතුවාට අලගොන් කුර්ආන් ගවාහ දක්කාරෝ එම්මෙ මුහිම්මකමකි අලගොන් කුර්ආන් හාසිල කරන්ජේ එම්මෙ මුහිම්මකමකි කුර්ආනුගා නබී බේකලුන්ගේ වාහක ඉබ්‍රන් හාසිල කර නබී බේකලුන් කවුමතකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ කවුමතක ෆොන රසූල් බේකලුන් නම් හිඟාෆා කන්තත්තකන් ඒ බේකලුන් සාබිතු යුගෙන් අලගොන් බලයි අලගොන් මෙන් ඒ වාහකෙන් අලගොන් කියාදාන කීත කුර්ආන් ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් ගේ වාහක අලගොන් තමයි හිඟ බලයි الله تعالى وحي كرمني إذ قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إبراهيم فان بدال وهندي كيف أنا قومك ميهون كلام من أميل لاتون هذا أنقول مي بدو تكمي كون كمان هي يجي دهرو كتيبه على كون كورن عستي تيبه كون كمان هم قوم جدلوا كرمني إكني ما يكن لا إله إلا الله قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إمهم بني أهرمن فنون أهرمن كعبة فان كرات مي إمم بدو دليل أهرمن فنون أهرمن كعبة فان يقول تقوات نموني حساب يطور ويسنا كهرم بين منون إيه دليلك إبراهيم فان ودالوني قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ودالو اتباع مهنا تبا من كعبة فانك هم كاشورم بس بيان بيجن مغفرة مغوابك إبراهيم عليه السلام قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين وني كاليك فانتي حق دينا جن هنوني هارمنا كل مجا كرن سكرات جن سما سكرني كل ميهنج يتي أهرم إلههم تقوى هذاك إبراهيم فان بدالو قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أدي كيت تتبع من فيرس كلانجي ورتك أبي من فيرس كلانجي إتكتي هد بإله وأنا على ذلكم من الشاهدين تبان كليك فاني تبع من هنا تكا إكمن هو هيك وريكيمه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين الله غندي بونم كلام إتك دوك فديو مفوقا كلام إتي ألكم كرا إله تك غونا قرآن إيش هلا قرآن سبحان الله إبراهيم عليه السلام إكني أمتك جدل كرون هم وجن نونتو إن إبراهيم كان أمة إبراهيم إكني أمتك كمغاوي عليه الصلاة والسلام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون إبراهيم فانو إم بدن هوري تفيوا دين هوري هوريها بدوتك كودي كودي كوشالب على أنكل أي إميهم أس إتك رجوع متك بودو تكارينغاس رجوع وكانت تكور متى هو متك حجة قائم كور متك ميهنغ متش كما كذا كده هوريا إله أنت فندو إكتي ميري بودو كانت بودو قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين كاكو هي أهرم إله أنت كميهنغ هدي أي هم كاندل بوري أنيا وريك إبراهيم عليه السلام أنيار كاو كم دينك تهوجي يكرم مهر مجين كاكوت إتابتي إبراهيم غفانو إله تكون جواها كدكيرو أدوهن تيميسمه إسنع عاو بس بنير ونيكيه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أهر من أدوه هي متاعا إبراهيم كيا ميهكو إبراهيم كيا زوانة فتى زوانة فيهم زوانة أقول زوانة نعمونا بلنشة قوم كجدلو كرباني إبراهيم كيا ميهكو كجكو مي إله تكن عاو بس بنا إله جواك دكار دوهر من يهيمه إينا قرآن كم كرتي وان نمرود بدو ميهك كي بني شريعة فرد ميهار مولي قومو إيشكن علوكم كورا إله كجلون ديفا مولي قومو كورمتي كشريعة فرد كي بني قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون جنار ميستم كورمتي إبراهيم حاضر كوراش إمهم هكيو متك
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أبون إبراهيم أهرمك إلههم تكمين يدك عليه إبراهيم سؤالك إبراهيم عليه السلام حجة قائم كرو متكا الله سبحانه وتعالى يكلك فان ده إذن أيقظ حقيقة خلاف بدالو إميهونge विष्णु एति विष्णु आदिन मट्टक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह हदीस यंगे गोतुका एकलेग फाना मे दंडी वळगा मिगोतक ए विदाळो मुगे इज़्न अल्लाह सुब्हानहु देवाफा हिके विदाळो قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون उन अधिकियं है ये तिकं कोफानान तीर बोडो कलेग हरुलियन्नाननु कुदी कुदी इलाहुन तक एना को अलकों कुराते एना बोडो मिहा ती बोडो मिहा बोडो को तीर ऐति कुरी कमकशे वाणी थी फसअलूहुम इन कानु यंतिकुन एमी वाहग दक्कन आहारे एच्ची कारेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुद्धि को तुम एच्ची बेन मन्ने बेकार एच्ची कन साबित को देवन فرجعوا إلى أنفسهم मिहार विस्नारन जहिजार में कबूल कुरा अकीदा रंगलो तो विस्नालिरु नतीजा की इन्नकुम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़्ज़ालिमून एमी हुन्ने क्या अन्यावरिंग कहेंगे नफ्सर रंगल विस्नालिरु का दलील लिबेनी नतीजा की आरमें ओलु मारंगल नूंकम एकम को काबे फैंगलो नुगवे दूकुरे गणतन ثم نكسوا على رؤوسهم देंगे एमी हुंग इस तरह जी देंगे तोर दक्काने वाह जहां के बने लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून इब्राहिम संगे नुगे वाह दक्का चनुक इस तरह जानते बने कि इब्राहिम संगे ने वाह दक्का चनुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुज्जे काम करो फोक अनेक का किया इदालु किया देम फेट قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم विधान तिबामिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिवा तिबामिंग न एवस फायदा गेल्लुमे बस नुदे तके चालुकम कुरणी है ये आमिले नफ्स दिमाग कुरमगे लायकता काबद लिफानु वातके चक हलुकम कुरणी है अधिकवा बोडकम हुरि मी है कारेगा तिबेच्ची हला कुरि एच्ची सिमान कुरो हलुकम कुरो एकम काब फांगन गोय ए बोड दलीलक एबेजे साबित को दे एबेजे नसर दे उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला तअक़िलून तिबामि अलकुम कुरा तकेच्चं हला कुट्टे तिबामि बुद्धि नुकुरं है नुस्नं है अमि लत्तं अच्छियादा अलकुम कुरा क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम नतीजा रंगल एंगिच एकम काबा फैंग दीन काबा फैंग ठीक है बोने इलाहुन तक नसर दे इब्राहिम अवर रोको लांदाला तंग मुलिंग हला को फसाद को फिमितनंगस आहर में काबा फैंग गद्दू को अंगनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकनी गौम का जदल कुरफिम अलिफाना लानु हगोन विस्नाल जे तंकोड बिरेंग एवस कमेंट नति अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तौहीद कायम कुरमट्ट का मसे कुरवन तिबामे एकम कुरान एकम गानम अव इब्राहिम गुफान अलिफाना ला इलाह तक नस्र देश قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تمن دني में अलिफाने इब्राहिम गफान अट्टका सलाम एकम हुरि फिनी चिकम गवाश अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलिफाना वही कुरवी इब्राहिम अलैहि सलाम अट्टका फिनी चिकम गा सलाम एकम हुरि चिकम गवा अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहि सलाम सलाम कुरवी व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन एमी हुंगे कले फाना देखो मकर रेवन तक रेविए नमे से बामी हुंगे निम्मुंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला निकमत एवस बेन मन बेकार चिकम गा एवस एच्चन कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला लेवी गेल्लनि हलाको फाबा कम लेवी मिवाह का तंग अलगन में किया लीमा मूसा गफानु वाह के करे फानु कौमा को हिंगा फ्रीवाह सिहुर वरिंगे वाह के एमी हुंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला इमाम विमा फिरोने बुननी खले में तिवन हुद्दतिन मुग मा करने ती इमाम वनी लक़द आमनतु क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम तिमन हुद्दन दिन है कले में ते इमाम वी अज़ाब दक्काना इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर मी एम वेजे कले में सिहुर के वादे बड़ो उस्ताद होता है मी उलन्यास मूसा अलैहिस्सलाम एक है सिहुर के वादे मी है कि इम बलिबिम फलउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ कले में अफ़ा खिलाफा को तो खंडान में तिवन फिर ओन पुन इमाम वी वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल अदि कदर तकतिबा में सलीबन अरवान में तिमन सिहुर वरिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला इमाम वीमा
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى يرون كلمنگه موسى غفانا تبنا تن كاكو تو عذاب قد فدي دائما دميگم عذاب دبني كاكو تو موسى فان عذاب گوا دكنو ہے انگene كاكو عذاب قد فدي امين كي بوني قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات بيان وگم حقيقتن هرنا من او مفوغا ايتك دي دوكو فاهر من كله بنا بهنا هنا فيرونا دي مالبوني والذي فطرنا أهر من هدي فراتك أمور عما دين ميه قبنا به نهنا رفيرونا بس غارونا بس نمرود بس كم من عذاب الدكيس أكنديس فاكنديس أهر من كدر رك صليب عن الرويس دين أهر من ندان به مقدو كفة كي كيبونني فقضي ما أنت قاض خليه حكم قرآن قلت خليه حكم قرآن كم قلت حكم قرآن سوي أهر من خليه بحق تبع نوانا में إنما تقضي هذه الحياة الدنيا خليه كم حكم قرآن خليه حكم قرآن دنيا के مرا ले बनी मुनीसा إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أهر من إيمان في أهر من بيرس كلامه أهر من فافة فساد ومتك وما أكرهتنا عليه من السحر أهر من مجبور كوجه خلي أهر من لبا سيور هديتي إفافة فساد واتو أهر من الله إيمان والله خير وأبقى الله سبحانه وتعالى إمه هو دائما دمودكم وإله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم هم كشورون أني أوري قطعا إنك ورس كلام حضرة أن ميها إنك جزاءك نرك لا يموت فيها ولا يحيا إتنوغا ديرومك أدي مارومه بس نوي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات إيمان بالله سبحانه وتعالى حضرته هي عملكو كن أن ميها الله سبحانه وتعالى ميها جزاءك فأولئك لهم الدرجات العلى ما تريكم درجة بامهن هوتة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إتنتان دهرون كورتا هنگا هنا دائما دمتي بين سور قتكم بامهن ودوا هوتة وذلك جزاء من تزكى أي فافتكم طاهر شركم طاهر آمهن جزاء مي واهكتن أقول من كيا ليما أقول من استرت كل جهني أقول من هيتك ثابت كن لبني مي واهكتوغا إميهم ثابت يكمتكا أقول من بس أي أقول من غيكن أقول من قبول كره بلا موسى عليه السلام قوم موسى غفان فيرون قاتل سلام بيجن قوم غواغ نيكو وداغتيما أندوه إيرو موسى غفان قوم فيرون بدل كره فأتبعوهم مشرقين هندونو غديغا فيرون ميهونس موسى غفان مي قوم ميهونا دماغ كره كيرم تطر كره منغوس كوريغا پورمتي كاندو فهاتم فيرون قوم دسكراغ بيديچ كيف بني موسى غفانو أصحابك فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون دبا من اس بدري موسى فان أهل ورين بنيه أهر من دين سلامة النوانه أهر من أطلانه موسى غفان كيدو دال قال كلا فهرج سهن النون إنما معي ربي سيهدين تمنى كتمنى ورس كلام وديكم به كلام تمنى ما قد كوانه ورأيكم بدري مس الله سبحانه وتعالى إتبار بلا قال كلا إن معي ربي سيهدين تمنى كتمنى ورس كلام وديكم به كلام تمنى ما قد كوان الله سبحانه وتعالى موسى كفان انجبي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر تمنى كلام موسى كفان وحي كربي مه كانوا جاي كلفان عصاكلون جسوا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كانوا إريجنغوس كم باي إريجنغوس بدأت فربال تنهم ما كنت تترك فادي موسى عليه السلام قوم سلام كر ميكالا باور واهك تقرؤان جبهر ألقون من واهك ورا تيجوس وجه كننge ألقون من مي قرآن ثابت كم هو دافيا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان وكيفان هنگا أفريقيا تتكا نبي بيكلون جهن زمان تو هنگا أفريقيا تتكا أديها مهمة أصحاب بيكونا تابعينا أديها فوق وداعم بيفلون إسلام دينك ثابت تفري قط ألقون من دس كوفي كم غوانما ألقون من إيجين إبراهيم حاصل كروين أيرون ألقون من إبيفلون قطعة ثابت توه دمتي بين إب واها كدنا أفعون إما يعني قرآن ألقون من أبدا أبد كيوم هنگاش إفوتك يا أجاب إفوت
මීහාගේ රූහානියත මීහාගේ මානවියතු සාමි සාබ් මානවියතුක සාබිත් කොද්දේ සීදා මග සාබිත් කොද්දේ ෆොත ඒගේ අසර් මීහාගේ හයාතුක වර රීච දක්කා දෙ ෆොත මාන එගුණස් නේගුණස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ෆෙක් කියවා මීහා ඉඛලාස් තරිකමායක තෙදුනෙතුක කියවා මීහා ඒන හුන්නානේ සාෆ් සීදා තෙදුමෝගා ඒන ගෙතක ෂයතාන වස්වාස්තක නාන්නානේ ඒන මගෆුර්දාන මීහකු නුහුන්නා අගොන් දන්නවන බේන වාහකේ කිම්ෆොන් සීදා මෝගා සාබිතුමුගේ එබ් වසීලතකේ වර මුහිම් වසීලතකේ ආහර්ම මියුලේ ගොතකි රංගල ගොතක යගිම් ආහර්මනේ ආගොතක නෝනේ මී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොන් වේ හුරිහා රසූල් බේකලුගේ ගොතේ මී ආදම් ගෆානුගේ ගොතේ මී නූහ් ගෆානුගේ ගොතේ මී මූසා ගෆානා ඊසා ගෆානා ਜ਼කරියා ගෆානා යහ්යා ගෆානා එකලාගේ ෆොන් වේ හුරිහා රසූල් බේකලු ගොතේ මී කීවෙගන්තෝ ශක්කුවගෙන් ෆරාෆරාත දුවම් වේ මගුවර සාම් කො ෆෙන්නන් හුරේ හුරිහා රසූල් බේකලු ෆොන් වේ ඉස්ලාම් දීනාගෙන්නේ හුරිහා බේකොන්නගේ මුස්ලිමුන්නේ ආල්ගොන මෙන්නකි හුරිහා රසූල් බේකලු ඉමාම් වා මීහුන්නේ එකලාගේ බාවාලේ හුරිහා ෆෙත්තක ඉමාම් වා මීහු මුස්ලිමුන්නකි algon medu ehen din tak balafiyam ehem falsafa tak balafiyam min evves kam mehun gene algon mennaki rasul bekanu gennevi huriha kantete qabul kura huriha rasul bekonna qadara ihtiram kura allah subhanahu wa taala bawa lebi fettukun iman wa ahulwarin ehem wima shakkuwegen tanaka daka nuje goen algon mennak olifennek mi sidawagen wa gotake hiwantash agote nunemik mi rasul bekanu gote nabi bekanu gote එෆෝග අසහාබේ කනුනා අදි එෆෝග උම්මත වඩාගෙන් මෙහා ඉල්මරින් ගොතේ ඒ ෆහරක් ගවස් ආගොතේ නූනේ අල්ගොන මේකන් ගබූල් කොෆිකම ගවානම තෙදුමක සාබිතුවෙන් මිකන් ගබූල් කුරුමග මේ තෙදුක එකන් ගබූල් කුරුමග එම්මෙ ෆසේ වසීලතකි උම්මතුක රබ්බානි ඉල්මරින්ගේ ෆරාතුන් හේව රංගල බයක රංගල ඉල්මරින ගුළු මියද බයෙන් මෙන් වාගොතකි ෆාඩුගේ තන්තන ෆාඩුගේ එච්චි ගෙනස්ක ෆාඩු ෆිකුර්තක කුදින් දන් ilma ki warbon amanat ilmu nagan jeheni ikhlas teri ilmu ring farat ambille fikurta ka farages gosge nuan ehm wejje maharmen magfur de ngana ballawa ibn qayyim rahimahullah bidal wani shaykh al-islam ibn taymiyyah behego te kayfan ustad ibn taymiyyah wa kunna idha ishtadda bina al-khawf birware kan harmen amojjiyam kamege birugane wa sa'at bina ad-dunun harmen gosechen hi kuren farhafiya sharri masalega وضاقت بنا الارض بين هرمنا داتي وجيام اتيناه هرم انمه ابن تيميه رحمه الله كاري استاذ كاري مسألة صاف كرو هيت فاඩ එච්චියරණි مسألة ولني උඳගු වජ්ජ කීනේ හදානේ ෂේහ් කාරේ ගන්න فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا ෂේහ් බද්දලුවෙන් ෂේහ් දක්ක වාහ කඩව හාලිම හිතන් එරි හුරිහා ශක්කුතක වහුම් තකේ ෆිලා හිඟච්ච එහෙම් වීම algon mege mujtama terega tafatu shakkutaka wahumata ufadda mihun uleiru algon mege awah mihek ilmu ahulwari kar danje e huriha echen algon filwan jen hama ya ekko batil firugataka batil aqida ge mihun ge wahakatan aduwan emihuna jadal kurang ishinu ge beenamen nek emihuna jadal kurang ilmu ge ahulwari faragwes ummatuga aamu fardun kame nun ek ei emihuna jawab nenge wahatake mihun dakka fiyam ege so miha fitunu wege hinga dan ehma وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة دين هرم شكو پوری کنتو بدلوگا يقين كما هنگم جهما يكون هرم شيخ كاري مريان مي ابن القيم رحمه الله ekale ekfana dima kantattoga hinghema jom hodi mattaka ibn tayma rahimahullah karden algona men kombetto algona masalege shakkoja avaha ilmu ga holuwerin kare dambi erun algon men e sida moga sawit tibeni ekmen algon men filwalan jehen avaha algon wahak algon nimmalani mawdu warat tanwas name algon men waguti hawaraga tane nude allah subhanahu wa taala algon men emmennaki mi sida wege moga sabit kurwa farata nubala kana farata nubala dimadimala hunna dordorun hor nuwanna sida ko sabit kama ko gos allah subhanahu wa taala karamatu goch dabai kam allah taala lev algon nenge sida rongaki sida magaki detanege deterega damalave emme kuru rongu ei sida rongaki algon menna swaroge deterega emme kuru rastayaki mi sida mako e nikumajjam faharega swaroge nudeida nuuniyamu goli ala fadangulen hadagen warafahun narakaage taddu ko efas warugen annoges vedan
එහෙම වීම ෆරාෆරාත නුබලාරේ ෆරාෆරාත නුජහෙරේ මගවර සාෆ්කො ෆෙන්නා රෙවති එමෝගා සීදා වෙතිබෙන් huriya be fulon azmu kanalashe algonge duaya ki Allah subhanahu wa taala algon menge mi barakatere mi anna barakate ramadan mahaki algon mena itura mi sida moga sabitum furustekam Allah subhanahu wa taala kodebun algon ay ko tihedu korbe digu wagutu iradu korbe Allah subhanahu wa taala tibe fulonge hewmarto go fotuga liuba de bash hada wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala sheikhan heyo jaza devwa algon menna akuga eheda kurevi digu agutgoluga baraka lavwa sheikh ilmaki divehi ummata adi aamukon islami ummata manfa minwar qurani ilmikamga levungedi du'a kuran lobati akhunna ukhtun bitanuga emme ibratari emme manfa kuranivi zikurta kuravige hingajja ei Allah subhanahu wa taala ilah kemam wa artukun ein ibra libgat mattaka hang uduga matin baawale vikirit qur'anuge muriti ayatta e ayatakun algon mage hittaka hama johon libige hingajja ituran hivwar libige hingajja adi bayin handantakun algon mage hitta rovwala lotakun fenkali korwafa ade ei haggutedu Allah subhanahu wa taala kivegimba mifada ayat bawalava kurigo ummettoge hadisatan algon menna bayan ko devani Allah taala wahi kurawani faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun abamihunna wahakata kiya devashe hingafawa hadisatakum ibra libigat mattaka ei emihum visna fikur kur mattake akhunne emmeha ukhtunne demme kudere kulakkurin sheikh algon menna e bayan ko devvi Allah subhanahu wa taala balagha tarikama fasaha tarikan devva ila hangudung matin wahi bawalum gendevi nabi bekalunna rasul bekalunge wahak ebe bekalum wadagin ebe bekalunge gawmuge mistakunna mukhatab kurvi wahin emme hikmet tere emme balagha tari bastakum ekamaku ebastan emmennaka nufudunu emmennaka kamakunudiya emmennaka bale nuganevunu am gotigga adam gadarinna fahumwa ulumfila bawatakum bahurwaykum wahaka dekkenya abadu es bunevene fir'aunuge dulun ekani ibrahim alayhis salam adima bununu bahennun eki abadu es bunewmun dane fituna ufaddan mihum magum beru kuran magu furaddam wegin dakka wahaka takke akhunna ukhtun visnani kam fikur kollava ibra libigat mattaka wahakatan Allah taala qur'anuga madik konnum bawala wafani algon men hamagon hinga diu mattaka vima algon menge terega dirihuri ibratta wahakata kiyala ado haluma kiwes algon men nan hama ibren hasulwe hagu magwa thabitu mal libene fursate kamamidu shakkenne lobati akhunna ukhtun algon men nan hagu magun durheliwang note emoga thabitwang manakura bay sobta ade algon mawduga ma diu ko waga dakkane jagenne sobaki sheikh mi mawdu wani warrangal insaf kurawaf ehnamas duniya ga bay gawm toga ebami hunna islam dina note Allah nge gotan ulung bay faru barhuri farayatukum manakura vijjiya ebami hu fituna veri wegende ebami hunna haggu mawga thabitun datikama ka wegende efada zamanen asking bayakumihun ebamihunge dinun madumadun furedi nuwata haggu mawga thabitumun ekkibawegin diumaki ei waran ekashigen wakamen emanzaru algon men dekemun din bayin islami gawm tawga tibefun tasawwur kollava waki gotakan ule bayaka dimaya mitanuge mi didatawge daruga ule kama vanya tigotakan nulevene mibimun jeheni fabagen dashe rasul bekaluna nabi bekaluna bunawunu fada eveni miveni gawmaka gos uleshe bunawunu zamanen e zaman dekifawa bayaku e zamanuga mi imtihan toga jehifawa bayaku
එබෑමිහුන් මේ ඉම්තිහාන් තෝගා ෆසාද වෙගෙන් දියුමකි එකශීගෙන් වාකමි එහෙන්නමස් අල්ගොන්න මෙන්න දෙම්මෙ ඉවිගෙන් දී ආයත්තකුන් එංගෙන් දනී මුසීබයක් කිතෙන් බොඩු එකම ගාවස් අස්ලු ඉස්තිකාමතකි හග්ගු මග්ගා සාබිතුමකි එයි මින් කොම්ම හාලෙග්ගා තිමන්නමෙන්ගේ ඇෆ්ෆා කොම්මෙ ගොතක බුරිකුරිකම ගාවියස් තිමන්නමෙන් කදුරුත්තකන් අරුවා මරාලිකම ගාවියස් සලීබන් එරුයිකම ගාවියස් තිමන්නම මිතිබි අල්ලාහන් ඊමාන් වෙගෙන්නේ එගොයි දූනු කුරානමේ බුනේ සාබිතුවා මිහුන් එෆහු එවර බොඩ නියමතුගා එවර බොඩ ෆසේහාගා අල්ලාහන් අලුකංකොන් ඒලාවගේ දීන ගෝවාලා අලුමුගේ ෆුර්සත් ලිබුමුන් අලුවෙතිකන් අදි ජෙහෙනි ඉතුරු කුරන් එකම ෆුර්සත බොඩොයි වරකන් එකන් ජෙහෙනි ඉතුරු කුරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කඬ එලිගින් හජ් සූරතුගේ එත්තිරි සාලිස් එවන ආයතුගා වහී කුරවනි එබෑමී හුන්නකි බිමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිමන් ඉලාහු තම්කීනු කොද්දවෑ ෆියා ثابت كان دفافيا وريكن دفافيا امان كما مينوان كان دفافيا اتورن اباميون الوكن كورمغا فرواتري اتورن مسي كوري لوبت اخنا اختم مفد حياتين ارغوس تما ثابت كم متيغا اولمه مغفر ديگن داميون ابفنه مينوان كان بودوگن گوس فسيها اتوروگن گوس الله سبحانه وتعالى ගේ دينون بيروا گොත් එබදිමාවේ එකමකු මී ඉන්සානී නිස්බතුගා වරන් නුගුලේකමෙන් لبتي أخونا أختون ألقون منن إبمون دي الزمان إجا إدوس كل إجا بايكمي هم تدوي وكي قطع كتبه بايك فاتوغا نمادو كفي كما فانا ما يبايكو أي دينهم بيروي شريكورا بايك كمغا بونه من ديا إبامي هو كبان سنة كسيفة فنن هوري بايك هذا كان كمغا فروا كودا كوري ويجي كما فانا ما إبي هنكي أي ಸುನ್ನತುಗೆ ಅಹುಲುವರಿನ್ ನೋಂ ಕಮ ಬೊನೆ ಕುಫುರುಗೆ ಅಹುಲುವರಿನ್ ಕಮುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕಮುಗ ನುವಾನೆ ಕಮ ಬೊನ ಮುಂದಿಯ ಮಿಹುಂ ಎಫದ ಮೀಸ್ ಮಿಹುಂ ಮಿಯದು ಮಿನಿವನ್ ಕನ್ ಲಿಬಿ ಅಮಾನ್ ಕನ್ ಲಿಬುಮುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕಿಬಾನ್ ಫೆನ್ನಂ ಹುರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗೆ ಶಿಯಾರುತ ಫಹೆಲಾ ಮುಗುರಾಲ ಏಗಿ ತುರುಂ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಉರದುಮ್ಗ ಅಮಲ್ತ ಮಗುಮತಿಗ ಫಾಳುಗ ಕುರಮುಗ ಬದೆ ಸಿಂಗಿರೇಟು ಬುಯುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಯಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಲಾಲು ಕೊಫಾ ನುವಾ ಫರುಜ್ತ එබෑමිහුන් හලාලුකො මී තිමම් මෙන්නම් හග්ගුවගෙන්වා කමකේ බොනමුන් අමලු කරමුන් එබදේ මී මියදු අල්ගොන්මගේ දිවෙහි මුස්තමවස් බොඩු එෆාවා මුසීබාති අමාංකන් ලිබි දීනන් උළුමුගේ ෆුර්සත් ලිබි නමාදු කායිම් කො සකාත් දී එදීන ගෝවාලා හේකන්තකන් අමුරුකො මුන්කරායත මනා කුරුමුගේ වගුතු අවමුන් දීනා දුර්හෙලිවේ මිස්කිත්තකා ජමාඅත දූකොල්ලා අලුකන් කුරුමා දුර්හෙලිවේ එදීන දවහ දිනුමුන් එක්කිබාවේ අල්ලාහන් උරදී ෆාසිග් ෆාජිරුන් කම්ගා වෙගින්දනි මී හිකුමෙත්තෝ මියත්තෝ හිකුමතේ කියනි තෙදෙම්මේ අනියාවරිකන් ආම්මුවේ දතිහාලුගා උලෙන් ජෙහෙ දුවහෙග්ගා බයකුමිහුන් ෆහරෙග්ගා බයෙක්කාලා දීනුගේ කංකන් කම්ගා කන්තත්තවගා ෆහරෙග්ගා එබෑමිහුන් වරුබලි වෙදාන නුවත බිරුගෙන් ෆානේ නුවත ෆස්ජිහිල ෆානේ නුවත මඩුව විදානේ එය ෆහරෙග්ගා හිකුමතේ වෙස් කීදාන එකමක අමාංකන් ලිබි එම්මෙන්න ෆුර්සතු ලිබි හුරිහා එම්මෙන්න හුළුවා ලේෆාවා සමානෙග්ගා දුවස්වරෙග්ගා එදීන ෆිලා බොන්දා නූනි උරදිගන්න මිහුන්නම් එමිහුන් එකුරා කන්තතකි හිකුමතේ කියේන එව්වෙස් ගොතෙන් ඔවේතෝ ලොබති අඛුන්නා අඛතුම් අල්ගොන්ඩු මිහා වරුම් මිවාක ෆොද්දාලාෆා නංගෙනන් ඔති ජල්සා නිමෙනීය ආදෙ මී අල්වදා වකියුමුගේ වගුතු वकी वमुम मिदनी मी निमुं अन्ननी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनियेगा लव्वाफावा कुम्मे कमकी ये निमुं वाक्च अल्लाह सुब्हानहु व तआला एव्वेस कमे एग्गोतक दुनियेगा फेजिज कमे वेज्जया एग्गोतक एकमे नुबाववा कुम्मे कमक निमुं गेन्नवा ए सुन्नत जहेनी तबावा ए सुन्नत जहेनी कबूल कुर एव्वेस मीहकु एव्वेस इंसानकु एव्वेस कमे अबदु एग्गोतक दमी नोवे एम्में दन हकीकत मी वकीवान जहेका अलवदाउ केन जहेका लोबिवा मीहुन्ना रहमत तेरिन्ना अक्वरिन्ना गायति मागे मीहुन्ना वकीवान जहे हिंदुगा हित्त रोवालान लोतकुम फेंग अन्नान ए कबूल कुरन दति हकीकत ए हकीकत जहेनी कबूल कुरन अब देगो तक दुनिया कंत तक नोन्नान एहम वीमा एवर कुरीगा अलगुन में मी दुनिया वकीवान जहेने कम वेस दन्न जहेन आदे अलगुन में ना शाबा मस्कुरमतला एमस मोती दादे कुड़तम वे निमिंग कैरिफ ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला लव्वाफा सुन्ने इसाहे तो रमलान मस्कुरमतला एमस अलगुन में ना वकीकिन दाने एया एकुगा
algon menge mi jalsaves mire nimige midani algon men wakivege midani ehnamas algon men handan kuramvi algon men mi hayata wakiyomo kuriga Allah subhanahu wa ta'ala baddal kurar ilahu russafa wa aleggotuga ilahu moga sabit wegen wa aleggotuga wakivegen dium komme kamaka nimun anna fadan mirege jalsaves mi nimun ai eya eko efada nimun tawga algon men kiyani astaudi'ukumullah 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 wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah